no because we see bia e twa mojeduro ma me se me beton me ba ska beton no kwa me ska fanto mojeduro no manom nkakra na me frɛ no me oseme wa ha oseme yesei oseme wa ha enfɛ ni nkoyie ana me dite ko enti me ya no ana afedie me tete won ma afedie na me se be me na me frɛ me se be me na so ba de wo nyinsan ya okɔwo ase to ho ne ma enti de ma me bra na yemfa yentuyi afedie me frɛ be me ya ana me won kran ana me wa me ma fedie me tete won ma afedie awo kam afedie ano odin me nto hwe me da makɔkɔwo enti efia me ti mu na gabi ofie no so wawo na obɔ ne ma no go na o se no de ma me nti e ba senti no ka kra na e de me kro no ma me go to kai no enti ya de me kra no ene de me ko du baabi na de me manifa baabi na me do afi won ko na ko twa kra ne fuma ti twa akra ne fuma we na me do afrika je fa me ko fie na de che a ba beji mi nru ti ene me ba fie na de che na beji mi nru me frɛ ba me ya o de me wa ha frɛ me ya o de me wa ha enti mu ya no so na se awuchire wom tinennemua ne na wonche na wonche mu saa medi die mu die nko yie me feno se mo ha tibiti to no mo ana me enti me ye no me wa kra nso de di asamyale bi de nya no sa be de na mo ka ba na sem no sa e brada no isu mo ha na me ra ho na ma kai masem sa me wo ye na me so ye de ale ne bi ye me ba no enti asamne pompo me sisi me ba ne tiri ho enti me ye na me yi me ne ma nya na me se adwe ba me se meton me yi me ntima ene me se ba me ne ma sa be ibodo nko me beto ama me na me nya bia hwa kwada no enti me yi ya no na me totonto na me nya sika kakra na me ba ne ba asafule ba wona me ba ya me benya edura me de ya kwada no enti kasa ya mo so no na me nim enti me ne ko hospital bia me ko wo ye no e mama me nuo na me de ba no enti me furo ka me ba na me du abija kwanta e fe ba bi kankan bi ede na mo ye mpreko ho asa me ka obi abi hu enti me ye du na ka na gina ti ka je na abro bi abro poso bi minim no ni nyame nya ifita tietia e wa no afroka me ti ni tia me ti ha afida abro na se ma pin na me international me tia me se afida abro wa no hwe me bandam na so hwe me hwe me na odam so na hwe de ma ya so mi to ni pakesi na no odi hwe me no za se e na ma fa ma ba no be ka se bi a kyerew e na ma fa ma ba de mo ni nso ade bi am be ka bi abedi matam so o ma mi so mo se mi na o ka kyere mi a ni di watem tu di ka kyere mi osia obana odawo na so no asamu de aye nti no kwa ko pasa moduru ada asuma bewa na ka hwe wonti na woduru wa ada no woni suo ya na because nenu asamu hu sai ni suo bi sa amiraho enti mi ye ana fe de ho anani ti abran ka wie no ne ma mpa cho ne akobesa hane ha abran so besa sifo to ti fam kura no ti se ti ka mu nyara no ada no nya saketua obia hu de wonye because won abran life no wo mu no a ma mpacho ni wo pampa na so obi a wo aya de dan bi se na esante ne wo sa aka ni ma mu na mu nyan tintin we say wo hu ni padua pesu se mi mitina obafuro ka no obeche medura me de ba me ba no ma me ba na nyan kwa atena se wa hwe me enti esa no ti aba no ka makwan kyerɛkyerɛ me no wo se bi si fom ana do si fom ka ne ko etwa nya fe de hu abe woni biem be si ne ame bayi anya emfie 15 years ya wada tukuta me nsɛn ana me ba fie no ana me di ko so se kraka ya no na me di akora kwa safu labor me ko bi do na papa ne gina papa ne ehwe me na o mama me nu na me de ba fie na samna no bia no de ba fie na me de ya akora no nka kranka nyanko pama da woma wo fe ba me ya wo se me wa wo fe ba me e de ba se mi na ma ko wo ba ma hwe me na me ba so asako ya sa ya le we se ba tum so de e hu mo bo na fe de me ya na fe de nti do anyi si apa fe ya so na me tie no na if we be Pentecost Junction we like mo be see ho if Pentecost Junction itina carpenter ni bi so ho iti do anyumra na me de bana hye akire mako gina ho me ska ana menya bi ade akyi a menya bi ato sam na kwa na bi si akra ni nyema ne ba ma so na wo nkakra sa afide biti dan mu sa aram se da bi nyema ha me da betem no wo be fa me on me nyinsan no ehwa na me se bi da be ma hai na ma ko pressure so na me tem ni bi na ho di anya bi akra me nyin super na ma den na ma ko na ma nya bi ahwa akoda no enti mi ya no na me yi mi ko na me ko pressure so ma me tem ni bi na me yi mi nyema na me te ko ho ti bi ko ho na sa na me obi am na efi wani obi am na den amna ha da no aka misika 10 million eno dem e wo mu ala ma se mu 10 million if you want to ka no de ma mi na no ko tena hwe so ma me tem na me titi mu a bi am ko tena so no
na amreko masem dia enso nyina to a enso yi ba ho awo ni ade anya se nkoto a odakọ na wo bewu adem so ahokyere nti amitra to aka kan nyen supai nyana me ko be me chika kra saa be ma ko ni ba bia nya kwa na yetie ebisi na me ka se me da woni nti mi ya me supai nim saa na ho a mako so awie abrante bi on the track road na me ko nyim sika abrante so face kalma me 50 cd a friend say 5 cd sinti me na madua banche bi so me farm ye pa madua banche abrante so na me man ni aduane die bi to me ni pa boni man ni ye aduane die bibie na abrante na ba me fie 5 cd no de obu banche abana me no de abomiti afa die me hu die na ye obu banche abomiti ko da ka so fa me sika ma me no ana ma ba fie no so me ofia me ti mu banche me joro obu no de abomiti sei nya sam ketoa emoja mi dimika kikikisa de mu yansa me du fe yanse ye fra hospital bi I wish won de me call ye de me ko to ye de mu yan se me da hospital ni apam me sorry am say da ho na wo plan de over ha se no afa die mi ti me ni na mo ye ne da mu mi ya che no na mo ja ye che tu mu ye se na aposifo yi sisi na o mo se na o ma ji sika ma mi a Maa Akos mi ni na me de ti we na wo kan nso wantia me ka onye hwe ama me na me de na ho no enti Akoma asa no aye dem yesem na me fa biti no hospital doctor ka tell me say ma me fa biti nye den emfa nso wane ma aso yi mi fifie no a na misa ko den isupa ni misa ko isupa na me de hwe akode enti sese no me fa de miti no afere du se miti me so wane ma na me hu pomoja na me nwansi a me ti ahora moja nko a te ba se si afere se me ba no hu na o se ma aya ma me hwe mama ishana pesa no na me rawo eti me bi ko muti oja me hwede ya e bia muti sa ronda ho sa no e bia ya me kwa mimi mu na so kwa na moja no muti se ba no se ma na ehwe ho hwa na ne rawo enti Akoma ba sa no ana me be kwa me de kwa buti oja wo da papa no o say o station we bu kuma mo hwe makas no duro 87.9 FM ene eyadwada February busmene da etoso ensia yeda nyame ase se ene so ayene dom na ayene pe odi akọ weekend na fe wosan ede abedru asomdwe mu a enyi ahofe enye yenyansa enye nim de na emom no eyenyankrompo no ankasa atom arakwa Akoma FM achaye no wa wonim se enye ne pe nyina ne nya ne sana sa afi we kra de ne ma sesa mame ano afra se bronya bosumi no mu no na me ka che menu akua se akua ase afi we mu de nyakropo sane abehwe ye ne o accident minti bi se na be for na change your strategy omunu se bronya bia no akom kine ne mpai bo no se tue mu ene nti omutumi nye omo ne ma yesi afi mu obeti eja to ha eja akwahye ho ahwan mu ahwan mu akwanya kwanhia bebre enso me no mienu ya foroka yakọ aba eda so etenkwamu ana eye nadom ara kwantini etenkwamu nti ye de ho anmonyam ne nyina be matwede dia mponya nkrompon kwa memedin ede Maa Akos program no Akoma mu nsam utie wa Akoma 87.9 Sabre yani ankasa yenuanom onua TV edi atwaguo ewo ho sa pepepe enso enna Osei TV enna Rabi 1 TV enso nsemeka se enonso edi atwaguo Facebook Akoma 87.9 FM YouTube Akoma 879 FM Akoma 879 FM ntino ubetumi nso ashare ewo ho ubetumi ashare ewo ho ede amaye yenko na miniminu ya baby nkodi nko baba pa wudin Ashomindi Azuma Elizabeth Lizzie Efrain na bai Mampacho mi free techiman na bai Achumata chiman Bashan Achumata chiman ha Offenso ai Kentampo oh okay awiai de boko mikunu eneye emba power mishiano na menene twempena akra na ode awaresem atu manim o kan klo na memfa mitinye ifse mako bi mu pen o ha na manama fu mitinna na ma imagine sem dia aware pa de menware bi na one me kan ya se obe ware me na ode betu mabusunfu anim na eye nhihye
men no tem pena twinu mu no na oyi that the suban bi adim nyala de me hu say emmoa me na me de me kan say aware de me mpene so nti e ka be 1 week mana ye me ho ade no me ne nya ntokwa na me fema me bo ma me ama ne say na abrante ne eye nti me de me nware na ma me so ebia obesesa nti me de me nya abotre na esi anso nhyehyɛ de anya ye awie ema obi ahu say ba be ware na lade nti me de me nya abotre ebia ne ma besesa na me so yo e na ye ware ame ne te wo no sɛ otade ma me a me ni nya ntokwa pɛ na wagya de na firi me nsam saa na nyinsen ebebae nyinsen bebae no ka tem se me mfa me sika me de ye adwuma no ema no na onfa nya adwuma na nya adwuma ba akommom na me se da bi ni suban a wo mu nti me de me ni nya adwuma emmom nti me wo ya me dadem no e na osa ba bium se still a me mfa sika no nya den ema na onya adwuma na me se yo waka mate wo ye mikunu so me kwakwaji banglo na pressure ba be da wo so de wo de me de be mam na me disika na den ema no me de kama ni 50 million e na osa gi 50 million e na osa gi 50 million nti ogi 50 million 4 e wo me ho a na wo de ye adwuma nti waka tell me say o disika ne be ye adwuma no disika ye adwuma na say mfa so ba so na me so me isi mi dan ma si bi sei na da breka kan so asan kan ma sa hye 3 rooms amaduru mfimfini sei no say o disika no de ye adwuma mfa so be ba so no o de be ye dan ho adwuma ama me na say eduru se me kokwan so a o da ne misika da ye den e da ma me na no skompo benye bia ye den aba ko homa me nyina nya bia ye den adi ne so bakwa kwaji banglo na de pressure be ye den e be bri na me so yo na me disika na ye den e ma no afie eduru se me be kokwan so on fa sika na ma me a adane abusuaman so e na me to ka bi nso ka no ono ana ekọ me ofa no ho ekọ fa ka na ye den e ba enti kan de hye ne nsa on na yusu ka no ana pa we na nwumbre nti so sole na se be kwa adwuma e na ode me kwa adwuma onye de me kwa adwuma asa ja nwumbre na wasa me fam de na ye den abafie etera na me sole na se ba tan me ya de na me nya nwie ya wasa an ma sole ntem anya ntem che onde ne buofu na watwa fa me so na okọ na me namfom na me kwa adwuma na one ne mpenafo etiti ka anim na omudi akonyaba nti ye de koto mpanyifu anim ye kan bia ye se awaresem na asem akoda din awaresem na asem akoda din me oso bome me ko ne mame ne ho na akobọ na mame amane ne mame anya sem pepa bia nkan kire me o san didi ma teka ne se me ye dede me mfa me dede nko nunua ba ko ye fun Elijah oso le gida se obebome e ma nunua ketewa na ono so di akire no e be twi me se ririri e wo matiko anadwo be 12 o'clock e pa me firifie ho na me si o mate nti obo me samede omoko me de boy no ko e fensen police station mo mama e ye fensen police fensen medical form se me fan ko hospital na se me biye me ya no my den ahwe me na me ko ye nti me ko ye no eni prane de wa boy ni si me ko kire ne mama na mama pa ma che se osere me ala mama me fan ko police station ni bium na we de ya waresem na mama ne pa ma che na me ti ase na me wo ho otofon bi mama a na me yusu nti fon na me yusu no o kan je se wona tofu na me se matimi age ka na firi nsam dia ende onu sufu na otama me no onu so beji na ade me se fine so obeji ufu de nyehwe abigin me se me mfafo ne ma no ene o ye ya me nim ni suban enche obebome na ndie me se sa dia wo de yi chip na ye den e ma me na ji ufu wa nyi chip na ma me ya na o di chip na phone ne chip ni na so de ye den o de ko e ho me so me ba branti bi na me nya na me ba branti se sa me bra na je opa be kan ni na se me so o ji ni phone de ende me so me sika e wo no ho ene eye fensen me chip no onyima de nye de ma me no se yinya yini na chinko ni fi ho anadwo no na odi misika 90 million na aka no 190 million na aka no de be ma me ene me chip ni nyina na me se sa me yenko na papa we minim no anwe a me nuru obebo me na me ba be ma na ye den edi machi nti ye kona na me be yi she machi ye kona na oso me se se me mfafo nye den mbacha me ne ba na oso me se me mfafo nye den e ma no na me se de bi me mfafo ne ma ne se obaji ni funde no onyi me chip ma me ena oso me se se no chi me ne se ni na akon so she machi na mba be ma ne be so mi kunu se e ma na mome ende blue de se e ko baani na ende obro me kama na akon ni she machi o na ofa fo ni chip ni nyina ye den e ko ye anadwo no na enso ye den ye san ye chi be dai ye san ye chi ameda anadwo na me sere obi e fa me moto so ko na ma me nchen anadwo no e ko bo na me obo me ha me ha se nyina so out na ho klampo e hono stila e ho ma ye din sei me ko bo na ma me amane an on do mpe de bia woni fa me fa me de nko na ne nua odi na chi Elijah no no so say omunja no be hweme anadwo no na ne nua ketwa na oye last born na oto so ted no no so be so me sane akola ni nyina wo matiko emom di mesi abonten anadwo to fuku no na me sasere moto no na me ye de ekoye
ɔde me kɔɛ na me de asɛm no kɔ police station na me sɛ de bia wobɔ me woka kyɛ me sɛ tekyima hɔ ahemfufuo no nyinaa yɛ wɔnam fofoɔ apolicefoɔ nyinaa yɛ wɔnam fofoɔ na me de kɔ police station sika na ɔmbɛgye ɛnkɔsi hwee me nso mete meni abusuani biaa wɔ ha sei nti mehu me bɛ memfa masɛm nkɔ sisei mehu de menyɛ sɛ me wo de me de kokora na sɛ ɔmo anyɛ ɔhwɛ kora ɛgye bakoma bɛtɔ miem kakra na me de asɛm no kɔ police station na ɔmo sa me medical form sɛ me nsa fa nkɔ hospital na me de kɔɛ nti me de kɔɛ na ɔmo kɔhwɛ me a me bɔ ka bɛyɛ 7 million hɔ na me de me baayɛ na ɔmo ma me ɛyɛ fɛ sɛ ɔmo yi nkonfo bi ma me sɛ yɛnkɔ na yɛnkɔ kye no na yɛkɔ fi na yɛkɔ kye no ɔda mu mfa sɛ yɛkɔ kye no Monday ɔda mu Monday Tuesday ɛna ɔmo yɛ den ɛna ɔmo yi no nti yɛkɔ me kyerɛkyerɛ me nsɛm na ɔmo kyerɛ ɔmo anum asɛm na boy no so ba no ɔno so kyerɛ na num nsɛm ɛna ɔmo du no kɔtu mu na ɔsɛ me ne me ba no yɛdi ne mpamborɔ nti ɔmo me nkɔfa me ba no yɛ den ɛmra no mo hwɛ akola no na me kɔfa me ba no bae ɛna ɔmo hwɛ akola na akola no start sɛ ɔka na num nsɛm ɛhɔ na mame na asɛm no wɔ ne nsɛm no fɛ ɛzɛm de asɛm no kɔ na mame no ka bi ayɛ den ama me na ɔmani agye kora sɛ o mame no wadi na ɔkora ama me ade kyɛ me de akola no kɔyɛ me nim de ɔna me kunu ne kae afi mame na start hyɛto me ba no hwɛ me sɛ me ba no abu no sɛ ɔyɛ ndem de mitimi kyerɛ na start na hyɛto me ba no sɛ ada ɔba na nyina hyɛ wo mpana no dabi me kunu wayɛ me ho adeɛ na start hyɛto akola no ankyɛ bi na me hu sɛ ne bla na me kɔ hɔ ɔka sɛ ɔbɛbu me anadwo no na wakɔtɔ pure water me sɛ pure water vortic na ɔde ahyɛ polythene bag tuntum na ɔde abrɛ mame no na me sɛ asɛm na wɔkae no ampa asɛm na ɛno na ɛkɔ so no sɛ policefoɔ nyinaa yɛ wɔnamfoɔ nasefo no sika na ɔde bɛwurawuram na ampa ɛno na ɛkɔ so no na me de me yɛ de me ba fie na fɛ sɛ nadafo ɛyɛ fɛ sɛ dunsini bi ba yɛ na ɔka sɛ ɔyɛ fɛ nana na ɔsɛ ɔsrɛ me ala asɛm na me mfa nkɔ court me yɛ maden sɛ ngam de asɛm no kɔ court nti ɔsrɛ na me mfa asɛm no nyɛ de ɛnkɔ court yɛnyi asɛm no nyɛ de emre finam sɛ asɛm wi mpanyimfo ka de bia de ɔyɛ me ana ɔyɛ me sɛ me nya dunsini bia wɔ tekyima hɔ na me wɔ ebedure sɛ mame bɛba na de ɔbɛyɛ no na wayɛ awie mame kɔbɔ mfa na nyɛ hwee otimi didi mame atem pɔtɔpɔtɔ yɛ mame basa mfa mame nyɛ hwee nya dade asɛm no ɛtena mu na nkyɛ bia nso ade klompo anche na wasa be brumi then na wo be brumi say na na adwo be efe say 11:30 honom ye ho so a new site then na brumi say meeting obia nsi ho me nua nim efe say ye me ba ba me nyom de a nka boy ni ku me wa hu nti amase say me hu de me nye na me sese sa dia me de asan be ba ha se be ko be bia nko be bio me de asan be ba ha se si a me sika e wo no ho mfa ma me a on person dis ke be me o de me na echi na sa se me so ma wo me be ni ho achi na ewie me Akoma FM 87.9 Kumasi mi wo me nchen ansa na me ma miunu ansa na kitwa we kan wa 5 na me kita omo me na anya sika ato ye fe se books ni nyama nti se me ho kyere me ni sika o ho so o trete me se an me obeku me wa ma ho kulompo obesoma ganges kurom for view for boys ni na ye na fofo mo ma be ye den mo be bu mi ofio mpatwan onumbi wa wonu so onumbi begin mission me hu obi wanum bia me hu nti me bisa na o ka che me say wanum bia me bia atwum aye den akonche on dey say that onum biom o ka so onum ntampe mpatwane onum wi ma ben onum mura o chechire Akoma FM 87.9 na wo twi na wo jamu kumo me ka o say me bia atwum ko ye na onum ne say that onum biom even promotion no mo de no ko police station a police ni panyin hu say onum klompo na o ka chere no na o fa say o deny say entisa ya na hu so onum bie say o ka chema chire say o ka chema say onum bi da bi wo se wo hu no the first no hu so onum bi ma obisa no ma mbisa no say onum na e wo na nim wa de hu say wo hye oti ni fi na me so metim fi nti da ko me ko ho anwumbre me ko dure na onum etuana no na onum nti ache me hu de na nya ade bia on fa nsi mi bi na otimi no Akoma FM 87.9 Kumasi Sata na wo mo twem pena na Sata na me ya ware e ma menyem kora mpo nti nyinse no modikan bo me first one e wo nyinse mo ware ya ma wo nyem ai ma na bo mo se bia nya be me na ya ade bia ma che se ahyewo ma mpa cho da bi me wo kwai kwadwo fadwo e na wo se na mra ne ye fense ye ne mra ne no se ye fense emba power so onye duru te na kan emba power kula kitu akula mpo nim no die ti ma na emba power ma mpa cho ende minti o mi sa no wo power wo she bro pai minimo Akoma FM 87.9 Kumasi hey sister we for push nti o so obesoma gens o ma be bu me akumi o nti ama se me ti wona misuro yakɔ police station buy me say no nsen kompo ma na me ma nyina yakɔ ko gudem na yatoto ye humpunu se se so me dansa for yi ni nyina makon nti me ka se ma ne ma fie okulompa anytime be otimi be wura fie ho
etu hu se wo hye no na wa ye ho ade awie man patch na wa me ho ade awie kama onya ho ade ne de wa hu se wo hye ma hunu ka ko nya me meye ho na wi mo ne ho ma spray bi obebo ne gambi no obewewe ne ade no unhunu nti da kwa mia me ko fie o se me ko na wonim se me ba na ende me ko please se wo ye de 87.9 nti fi wo de na wo fansi mi biem se o di si ma na se bi se de na okoso anom na wo hia no wa hu se sabe na no abobo se na ntwenam wa hu no man patch de wa hwe mo do wo mu ti wa hwe ma me hu ye e fi se obi a onum bi de wo hu na wo hunu na mom no de odi piti mi ane se ono wanum bi na mom no se wa jai onum biom wo bisa no se na o ka kire me se wanum bi emre bi atwam na se na onum biom wasa kire born again Christian onum biom e se ko police station o enam di hu se odi tro ye ko police station o kulempo na police commander no hu se onum no o ka se onum o bono so onum sata no o ma obi be gine na chi no se hey abrante bla be so na nsa chi na me hwe ade na o be so nsa chi no se hwe wano was out now klompo no munum sesi akra obo ahwe won sachi de aye tuntuntuntum hwe wano hwe wani de aye afi o se menum wahu if the police penyu klompo no oditro kire se onum na me amene nete ase na yere de na no me de hunu etu sha mo twempra for how many man ba chon fa se be months be 3 to 4 months be 3 to 4 months man pa chan ono na na beda ho ana wo na akwada imprekire man pa chon me na me kwada no ho na me kwada no ho nti akire na ono so ba Akoma FM 87.9 Kumasi sign bia se wo ye be ma o abuse ma because obi ho a woni ne twempra ye cancer abuse a oti ase man pa chode bi for adwene fa se otete ma oburu ma tete ma we hunu man pa cho anye bia no ne twempra no be ya de ba ko bionu miensa bia abon se de me de hu ene se otade de mame a oni nya kasa oje oyire meje ade no ntimi eno me ka che ma me se ma be ma na wo hu so be ware me sisi no oyeden oye otade ma wo oje ono ko a ai e de no to ma wo oje we kan wo fon be 3 no awata me a waje free nsem me ma so be pome 87.9 basa no waje ade na free nsem ampo me ma ni bo wa sabi so sabi anya ade fa che mo me yankurase fo he wato bros ma wo no ko obeje wato brazier ma wo no ko obeje lesbios ni miskete cities mini ni nya akasakasa o didi matanga me send man send ni scan na so obetum odwuma odwuma de be no me so me pem ho asem na me send scan boko e say wona mete no mini obia ho honom me nko ana me matimi fia me de mete honom ma mete sehwi na wafiri wa bai wa hunu anti ansa ma me be firi wa ba kulempo no ne de be sie awie ma be ma wona na ti a wonya nware no wo to bibi ma na ntokwa kakra ba no waje azuma wo se be ma hunu yo ma so odene adie ne kata mama so odene ma hwe ka kire me to bo adie ne fira wani because minim se mema no mo no wi ni de sabi so sabi nya ado ma mo ko public toilet so enche na si ma mi amesom daye me ka che nyankopon se o ma mi hunu to bo adie daye me som daye tie de me ka me se e wo se mema no a titi o mo num wi no ye bode wuro wo kro bia mu mo nta nko public toilet tu be hunu wi fo a ewuram eno mo kwhyete because eba no we no omo hwe omo num no Akoma FM 87.9 Kumasi na eba no sabia so sabia nya do mpaso agro mu so omo sisi mu eden mi gide se no na omo de kata wani a de no wo ye nyina wa hu so mfa nkosi ba bia no ma mpa magrum de mum de nye no ende nkata bi se me kula no me nye ni pebia mani hye daje mpoma gro ho bebiri sa e se tembia ma ye bize wa adwumam me kwa kodru fi klompo na ma branya na de nti enye mpoma adwuma okay ya de ka kire me mia no ena me kan mi asema ma me kan kakra kire me se bia se bi ma nyina duru ni adade wo ho na wo ware na ade ne ha adwen na me suo ma me nso hwe e se madika ko Akoma FM 87.9 me pese me ye maduma sam de me mfa ni agro nti me pictures bebere kron papa se me pese wo ya de be ko so manya me modern boy a me boni ade ani nti pa charge pictures na Ismail ba man yanko e wo me bag ni wo ma me ho kasa nti no minim eyesa me bompa se nyankopon ma me hu se be ma no ye be me bi obebo na se omwa me da me ko no ho e wo fie aye dae me bompa ye me som dae se me som dae no na me tini bi wo mosum se wayira sana me tini no ma hu ni nipa ma hu hwe de me ti ya na se wayira
Dayem and one no na bisa mo say ma yira se 87.9 kuma dem no so ameniti ma se okwaso no se wo preach wa hana se ukite sika be sen kula udidi na be hye be mayi be ma be ne ka no asem sa no emba power no onfa na asoli ni agro ani obo awon mo wi bia ma on ani obo o ani obo lizi ni obo ani obo na ma se okọ onfa wi no ko wonu mo wo preach ay awo se mfa se bi omo da bi ye fense nye dwom se bi omo kwa asolo o ye zieni se bi omo kwa na se bia e fense omo ye se mo nya dade a yonkudo yonkudo ma we de bia ko tan ma 87.9 kuma yankwai na de reform me azie for oko na se o preach wa ha na se o kite sika wa ha o de be o ye secretary klumbo wa asole dem inti na me ni na kwa asole no edu le bisa na me na o ye inti na me se de bi wo ye se a wotumi sinjudua tem bia na me kra di yawo na me gya asole no a me den mi nko biem sese ya me no mu kasai nti esi a sika ya kodi no won fa sika mama a odi me na echna on fa mama obi antimi nyim firi ni se obi antimi nya na hwe me se me no titi okomensam Maa Akos bu program me mfa nya me se eni nti makoto ye fa se radio agi meter e o madwuma mu ho 12 from mo na me na wo fa ni agro no wa show 87.9 ma sa program na ma da bi na sa na program no na me nya hu ye na se me hu ye afa kwan a o fa so akasa na kwan a o fa so a wo ye bi mu de na da na se da bi me nko ba bia Maa Akos a na meko enti ember power kwa sare preach wa sare preach read Sabbath school papa bi semba jina na o kan so preach wa ha ma me say bosia klo be kwa body ama ablanti wi so na den went in one chair SD from penny for minimum so ma omunim ne pa so omusuro no boy ni de minim ma ada wo ba afode akase na wo mo ba afode akase na o mo ye boy boy na ayo ma de to so me boy no so onanti ankasa o san nanti tese boy ni 87.9 kuma ono etede bi otimi ko sai me kwaye say wo yo ba bia me ware wa menyi sika na ma wade wa bebe si ne we menya sika aden tese me mfa sika ma no mfa nya adwuma na tese nsem se basa se ya kan tese o ware me obeye yi nti o ware me ha be ye ko se ye ko be 2 years ni onya huniye nti on de on ti ase se onya nya sika na se age na se mu edie enye say bia no ye desperate pa ware but agufo pressure ya wo mo de ma wo wu nyini enti ye na ena ma wo ba wa kwemu no na oba ma kwemu oji ne tu mu no yes ma nti mo hu awofo no ma me wa pressure Akoma 87.9 kuma se so no edru ba bia eya mo ya ne kwan mo ntwen na pressure mo kokoto awade bi mu a emu asese no akwa abayi o ma me we na mo pe wo a wutie mi a wo ma wo ba pressure wanya mfie aduasa wanya mfie aduanu nkono wo ye atwam ye na ware wo akwa akofa bi ebebi ase no otete no ye di asra da ne ho ne ma ne ye di yi ma bi confiri so me pa chawo awade ye nye race eya ba me kai enye race enti mo ware ye no sister say before mobile warrior no 87.9 kuma like oya bema oya Karen washaw bibia mu na meka minim se boy no so kwachichiri mi mu so oya mi do mintimi nchire onye ke te se oni me yale klumbo no kan ai na do no oya wachiman ama yale mane na onye wachiman ma me ha na te se akonmo klumbo ma ommo me bi ma akonmo kombo ommo me bi ma wana yiska mo mi ana me bo ma ko efse me ne mba tena ye nyampon me dansi ni hwe mi ma no kan se bi enwuna dwo blay bo ma ko homa da ode ba na meje wan fama me amemfa ho na je se to de bi ode ba ba wan fama wo misa on fama me misa because you adwuma because me ye madwuma bo homoden me bo me homoden pa ma adwuma ba ma ba cho me kwakra ko fa ye fensen magazine for overall no if se magazine wona ye wo adwuma na ka ma Akoma 87.9 kuma se emfaso wo mu kakra na wa wutumi de show ma msa so wo nua no mo so nti se me nua ma miensa na me no mo tisisi a me ye de me hwe mo plus ya won nine be me bia baby plus me ma 3 when the boy we get to man ba cho ma so na me ko na omo mam ska 1 million say na omo de ma me say ska na omo de satan na me so me yifu so techimadwom na me ska nyina ye 50 cedis nti even se mpanyifo no ha wo na me na mu nyada na mo ye ma jensen ka me ma mienu na me kita omo no me fo omo no mo ye den omo hwe nkola no na me se de video a me sise me pesa me ba bekoko di bebia esa me ntimi ntina kulempo na mo se sa de a yenso eni hwe na
ye when some him this is ye de mam for ko yi fo su ye den e kan wo de no ye den enti nko ani kakra na msiu na me gina say ma me say scale dem utumi hwe su yi a da chi beji su fa so e no mo dis scan ye den e ma na me de kam scan na ye 1.5 na me say 1.5 na me say yi mu 50 cedis ko diga e ne be gu me ma no na me start say me dis 100 cedis no e ye kakra kakra nti no na me de ye kakra kakra sa nti be du be klompo na kuma se ya na me fa nyema no wo e ye fensen bola so hai kakra kakra na scan ko anim kakra be 4.5 na me fa na me fo bidika bi na me de ko akra me nko hoda na me ko bisa mu a na mo kire me renwusu no so honom na mo kire me ni bi na me de me ko na me fa ne ma no na pa na sa de me si ni ka mu na sa de me ko e me ko be 87.9 na sere ya pa ya de na eyi kakra na afa de me ko a me ne papa no nye de enko bi na me ko a na me da dandan so a be si ne wi a me de te wono enti me ehwe utumi de 100 Ghana me pa cha sorry ban ne mo ma ba so mbacho Jehovah witness for Jehovah Jehovah for nyame nsira mo mo ase be kwaso adore ya because mo boa mo ho wo mo ma ni sika sabra ni fie be se ni e ka ho asem mfa se be 2014 mu hono 2014 mu ho mo ma 100 Ghana ni mo bi kakra 2014 eye na atim dia dada ho adi dwa be si ne ya ene se ye hwe mo 100 Ghana no wutumi di ye adwuma timi ya faso capital yes say mbacho mfa se ember power na abedi bia mfa se na 200 20,000 yeah 200 million yeah 20,000 200 million what the 100 Ghana sorry the man wo ada da ni mu ya adwuma 2014 yeah na de owo da ho no yeah or your woman or your ba ate and now biso man is saying ko ne was mama wo che wo bia de me man say was mama 200 million nya won so aye bi me ba techima na me da obi man twa me ye adwuma kakra me timi to me half floor ai na masi mi fie be ho na me tia na blan me ne den ete ama koto car no so me koto enu na me ye nyu na wo so ne pictures ni na wa ha sei ama koto ka say me de car no me de be ye adwuma na ne ma me de bi ko te say kintampo wanchi nkuranza sampa bontuku yendi tamale na me de ne ma na ye den eko na de na me fa passenger car nti me hu say se me timi bobo sika no kakra na say me timi nya car mia ebe boa me na ndie me yere me ho chiri me yem kom tu susu na me de koto sa car no na be me digital na ni ase afi me ko adwuma kula me namfom na no afa car no na o de ko me ka o se oboro me a enko ba bia na me ni atu private car na koto private car ye fese Astra B ni bi Astra B what you feel say ni bacho me to no me fa se be 2 years ni be 2 years ni be say sikasa na de to ye bacho me to no 200 20,000 bachan oh and now toy why are there ate when your ba wo say bi na say wonya be ma pa wo betumi say bi a wadwuma a wo ye ni sika fa won say ma wo nya dwa de a wo ba bi ho aya na o fo say me ye ma dwa nya mi sika tu wo dwa kamen fa say sika no kamen fa ma no ko mo ko ma nya da den kamen kan wa asem woni sa ba ye no bo bra ye eti ye hwe woni ne try na edi sai o ya ho ade wie ya sa o start ye demand sika e dey free wo ho o ya ho ade wie na ho ade no ho na fa ho ka e ho ade no me hu kom ntoma ye pame on ne toye na mum adidie ne de aka bia de e me adidie ne ne aka no de wo na afa ne ye ntumi nsum ne nyina mu me ma na so enti duro ho de a wo fa bi na be ma no so afa bi no ma support na bibia atumi aye kama mo ware wie ye no edi science na be ma no okay Akoma FM 87.9 Kumasi ye wie ya na achede ba sika kakra ba sika na ba ya ye fro na se no why na sika no kodi ne ho na de na wo de ye mbasho ya nshed anya na chinchini bia se ko ye no sehwi e wo mama no ho nti ho ye kurase e na ye no nti ya nshed anya sika bia na me na me mpene chinchini bia nti nya sika mfa se 500 do se senyo ndi nyaaye na ode maame me ya na ode sika ne maame one ode sika ne maame wo 505 million bachan okay na wo di share wadwuma mu e di science na obe start ye demand sika e di free ho salizi mami bosia kakra ma bosia Akoma FM 87.9 Kumasi no e na start say oh yes ani mani ma no nti bosia di nkan wo demand for saying 50 50 million
yay bachan busi edi nkan o demand for 5,000 oso de kwan dan mbasho oye nnua adwuma enua ensen okoto nnua obush na wabeton no waba beton to hia no adwuma no wo no adan wo se wadi nnua ne ba na kronfo kogye ne kwam ana kwaye dan ya ne sika ahye na wo de na obagi akohyem mamba sho o nunye ba ko na me kan se na no asem ne sia me ko fie ha o say o ma so me so achi to munya me na o moro me Elijah onya case bi se motis asem na o mo say san robes suspect to say e wo techiman na mo so on na o ye o mu leader o mo chi no ko tu mu nko mo di no ko jail nti na onam sa ansem no ho saa nti me gidi sa ono ni sika na o de ye adwuma no e ho na ekowura na sika na ye de ehye e na o je na ye den wo hu se wo sika sa da ho a or started so obagigi ma no no akwa secret ma me nyi mi secret if say on me tena ekulempu no o ka say if say on me tena ne o hu mi sika fiscal money say 10,000 kulempu da 10 million say o hu bi kulempu da nti on me tena so o sisi an sika se ma akofom o nya bi kulempu ma akofom na no 87.9 o je e say bank loan na jama say ban so de o so aware no me so aware na wie mi hu so o ko ha mu a ha me nya da de say mi kun be kwa je bank loan na de pressure ba be sini so nya da de so o je a o ma mbi kun pa anya kula no o de kakra kakra ye den eba nti me boa na nka me de makunu de nkenye bone e na me de ye den me de boa satam so na ma boa me da de ma scan da wa mfa so bia mfiri so nya den ema na me de me yi scan ko ma na say bigin me kan say me mfa ma no e say ni ye ni nem na me bia na o ye nti na me sure say me scan be ye den e be ma no nso ma hu e ma me de ama no anya ba ko nya mienu nya miensa nya nan nti odi man no otuai ansa na wo sign for from man ba cho wan tua etu man 5,000 o sa beje 5,000 eno no obi sa ne se die nti no sa beje 5,000 because mu akwa didie ma ya yan ka foforo mu no krema o ka tell say nua adwuma de ehien sika bebre na say sika na yeketwa mfaso no so yeketwa sana o kan kire me nti bigini kulompo no oje sa 5,000 na me se me kunu di tro no kan no kre na opeso okumi o de na dwen kese ebitiminti no o fa auto pen na auto fe se notebook and the auto a o se ne meton miensa ene meton enan o mfa so ye sei ene sa de bia se ya na o kan gumasu na o kan kire me se sika na oje no na se bi oje ne kwana mu waje no me den na madika si Akoma FM 87.9 Kumasi nti half nso asa ka sei na masa asie no nso fese 3 rooms nti na maduru sei na menya nduru window level na maduru sei na o ka che say sa den na masina menya nsinwie no o di sa sika na o de be dan so e ma mfaso asan abaso e ma ndi ayeden akora me dan na amame na me so hu say adwempa nso so oje na so o de bi be ba ko ma o de bi be dan na o sa di eno so asa akora me dan na amame dia enkenya bone na mo 5,000 man pa China say edu se me kokwan so a odi misika heden amame sa na oni me heden e kan no nti wo say 5,000 ne be kan 10,000 pa China o san beji se bio o san beji 5,000 and other 5,000 pa China adan so wo hu se bi wo ho eno o san beji se bio no sa beji 5,000 eja wa adwo eno o san beji se bio ba hwe no anu wagu ye dwa no wagu ye dwa no wagu ni nyina wagye ni nyina woni ne tnai nti 5,000 se se akwa 20,000 ba China wantwemu bia na se bi na me bi firi akraba na me kan say blase se de me hien sika ni bio e na oyi mu 1,000 e de mame 20,000 mama say 1,000 nti en na iska o de am na Akoma FM 87.9 sika no waji ye nyina chire no na oye ne niema ye meka se bia de o hye wo boso obeye wo dan o de bi be kɔ ho we obeye no oye oji sika no otwa blocks na me ya me o manwe a wo ho no ma okoto cement ba ye na obetwa blocks and there na se bi mi bisan bibia and na o de mame me be wo ye no so na me fie o no ma tota isa gu ho no ma me nya nto ye na me pe anwe a e smooth o de motokin e ko twin bi e de baaye e ma me de to ties no e wo me fie o ties de wan to bi amame mfa say designer ties bi na oto mienu makoma say mienu Akoma FM 87.9 Kumasi ene bi ba ko bi so eno so ye tie say de design a ye ties miensa a oto de mame apart from no wan to hwe a ma me biom ena dan no so sesi no me sima ni duru sei eno no so ato de aka so mana ko duru ye fa lentin okay nti lentin no ko bodo ye nyangu bims no na che so de sika ni bi
echo a dino yeah once I made for friend free once I made friend free yeah fan said your baji yen mubi a juma what the year so fast work can would be called what dino okay okwaji ka no ana se me yere etima se matoka na ka wo be na nte ko adwuma nya dade nti on de won te asese man kwaji ka na ma ono be jama ware no eno so de pressure si mi so saa ada ka no koto na wo hwan ho na me ofana man to ka na ma me ofana mu yeji nti ono a me chena direction o yede na okọ me ofana mo okoye ono me ofana ko kon ya na oje ka na yede e baaye me kunu ma o ka je me se ka we okwaji abayi se me ton ka na ono obeje me do oya da ya se me ton ka na obaje wodo ai ade ni sika se ono na ho ndi na ono de akokoje ka na ba no na enye kwa anwade na ode ko yeji ai ekoje ka na ba man so onko yeji man so no na de pressure si mi so ana ye fensa okoje ka no woni ne ware ya sa mo to ka na na me no ware wiye no e na okoje ka na ba woni susu ho sa wo koto ka da bi me na okay hello Emba yes Yankodo Biafra Maranatha Biafra Maranatha na waje so awrade brother refia awrade bra Kristo adwuma oka for the third time na me tine to awrade na me ka ba na me ka Maranatha my waje so na ka no waje so me ka de atwa to ase awrade bra meboa ntina me tine to third one no me fa so fatoni Kristo adwuma na me shampa when me ye me makobida enti yonko ba not say Yesu o so ayam bone ne ha o se minimoto makwezi da emba minim se aziefo makobida me ma me da so kọ me papa kọ ye en wo wuwom enti no me azie ne yedi twa me funuma na bibi ntia Akoma FM enti mi se budi mu hu ni pa na ababa wa ye fe no Elizabeth Ezuma etemanim sesei ensem wa woka no emba power nyame anim ni ahwehwema so pa woni ne tena ye ade be na asie Ezuma Elizabeth wo yere I am in the wife ai Elizabeth when our FM station me pa chawa embawa temanim sesei and you about what saying na sam wa ka nyina ne se wono wa wade na wade ani mu no anya sam ketu aburo de wo fa no kwa wade Ezuma ba wo baji Ezuma ne firi ne nsam sibam no wade ani mu wi a kire ne sika waje ma mebosia 200 million enei 20,000 watu mu 1000 ena dia ma no eni ma na ekoso no emba wo se na ne nya ho kra eni so ode aba beda ye sesa wade ne na anya yi a ogene sika emba no kra be ne wom since I don't want to say what's in the FM station because it's in one casa emba Lizzy ha what's in the okolo bia ma ba kuma ase me wa ha nya toro na ma edi enti what mean Lizzy yes na adena also call FM station do no on some ko adentia se na o mpena sunje ya kan bia o se enko ba bia me nya busani bia nti de opa bia otimi de ye me ampan so eno na ekoso da Lizzy man yes dai ya isa wa ma for the time sem do asumo a o hira fra o nyame som no no ne wa yan tam no nyame som anyway dai so wo no yes fra ni 87.9 ya mi tu for say dai bro sam o ni asiri da bia bro sam no ba da adana asemo aba oba ma ware at least anya no ko ana me ware o me de me papa me ma me no nyina me nua no nyina the froka free for session so ba be ko yi ya ka akora for say ko na ye nante more than 3 hours answer na ye de biru ho and this of your friend aba at least me so for no wa around me won panin for wa around na obetimi bi ni mukora ka na straight to FM station na yan frame amba wase wo ka tena ne se wode wo kwa ba bia emfa ahakora no wunsuro yan
police station what to one no eti afede wo ru ka si awon fanko do oh that be na na ka to so ko ba bi en fa dem ye nyan ko pon so me ko bi na ya This man can't answer. That every year we betune aka wafi afi ne say atena area woni me ye no wo de enye bebe unya anwo abotere nti di ko ba bia wo beji fo me tia mama me fa won se wafa ka every touch man aduru ha na asam nya da ne makeka bi ma kire no ama wo kwa wodi ntia nante enti mama ihuru because asema baba wai ka ye wo just say and ye bebo so bo because enti kire mi mu mi pese mi hunu awade no de akọ so wase wadi waduru ha se ye aware no de madam bibi boni bia ansara nko so wase na so no na wonya ne hwe oh dabe bibi boni bia bibi ansara nko so na aware de agufo so ni sa aware bia de agufo ti agufo de apaye ntemu pen akataka kakranso abaye ntemu pen but enye adia na eboro agene so a edesi obi aware mu da feyentumi nkasa wo fie enti enye adi eboro agene nti ase so wo senka ohwiri biru ba de waduru no na emba me pache wo won se obayi a woni ne tie wo problem like ebia wo bon ma me bia mane waka kire ne se de wo ya no ompe ana wo ankasa onka bibia sankyerɛ oh waka bia soro ma me ne nyina ye bu mpa ebo so a ye bom pa ye so nyankopɔ mo ayi nyina na ye nsesa papa nsesa ye ben ha wo ben ma ye hunu ne ye mo ampa ebom ne akɔnkyene oh how bia so da nim ya bi na ha bia ni mo aka mo su gu awrade so enti ma ye hunu ha no ne ye mo amo akwamkyene ne mpa ebo ni bi ne ntumi nya adwuma because ye mpe ha wo nkrofo awade mu sa after now the matter say me no wife dey how be any because we say wa catch okay who nim but the how ben na wo wife dey to wani mu say won pe ya mo bo ho mpaye ma ye hu no some say the wife for catch them say eh ntena me buof da no pe na ya say ma wa kan pen a kire me me pa cho ba wo dey won nim say nchena wo buofu also ni chasa na so ya na on so dem mu se na tia enti bebre wo dia me hu se dia se mo ya bufu but ono na fa na bufu so what won sa bo obayi da no ba so say what won sa wo yire so da 87.9 me so da nye ma je se me fere me sa bo me yire da bi na me ma pese na bra na me drive me kitaka bo ma ni so ni ma na pese no ene de ma ye bi pen ma pa no wa cho ba na onim ye ka asem menim obi but obi o te ba mu send me message ana mama o ma friend no offline ebisa no wasi mre bi wo bo wo yire anajo ekrosi anajo 12 emba ye pe no kra ne ye mpa de adisie emba watene won sa wo ba yi soda me ka so me say dan obi a o wa nti access to the anya san ko for me bo no ko ni fie obi na fa me yire ko ni ani fie kra da 87.9 Kumasi Mesi mu neighbor onsa wo bo wo yire e wo no yire tiatia mu a obi a wote ben wote enya wubusua ni ba neighbor obi ote ben mo ya wo hwe bie ne wa send me some message no me kra minimum no won tre won sa won so ma ni nko police station da o yire on report to wo police station da anu na me tira wo say me kitaka ana me yire so mi mu abra me drive ana na me pete no ana no paye me no tene me so me pete no because me kitaka enye automatic e manual car me drive me me nsa ba tiketi aba 87.9 Kumasi it mean ya nsa ba kwa me change gear ni steer no control an ko hwe me yire dabi na mom no me kitesti a ana me pete no ana me nsa bo na me sei ana na no paye ana o se ma hwe no enti mo aware 2 years ni nyina no eno pe ena wo kai se wa pete no aware 2 years no me ba so na me kai madam na ose emre bi wo bo nani ema nani ase ho no esei mede me nsami aye no aye dendenden ana bi na kure ni minimum asem
One kai, me patcha kai, no mammy. Now, about them, or can say, Madame, say, Mamma, on now, on ma. Or can say, Mathematic can have through some of the end on so for now. Also, what time and also by different from Miss Anna can say, you shipping the mamma now, my friends, I'm a piano. One moment, I'm a common woman, so warm at Ticosi Abantano. I let them so bad bomeno. One kai, I need to me do police station, one kayamba. Say now, you're not a and if no clear woman can come on to me. Now, yes, and my Jimmy for. Well, me wa dance for me bre o ma me nyi numbers be bre o pe 1,000 kwa me yama a dance for me pacho enyo na be ya dance me pacho yo ma because obia ne ma me papa ya dance for obia ono no 87.9 ntem no obeka kire wo say wonim se ne bufu ntem but problem wo wa mo ho mpa ye no emba menim say before wo beko wo nkotodwanim ewo nyame anim na wosuo no wo hawo a wo de kwato nyame anim wo se wonim say problem ho enu nti wo yire mamon ka bom na mo mpaye me bi say dey problem a wo se wonim nti wo ko nyame anim no na die na wo de kwato nyakopo anim say omo amo na efiri ho ana na madiki ya ka atro no kama ka atro se me wa fa se makoma ben me bufu ntem so abufu no mpaye na mebo but who dey wonim na se wonim wo bone a wo se da kwasra ho bone fa che be me na wonim problem a wo mu a wo se da ko na maka atro se bone no na ye abufu no enti wo akasa wonim se enti amba wo wonim se wo bufu ntem ana se wo dey wonim wo yire na kaaye me ta so ni wonim initially wo ka say wo yire ene kan ye na wo die wonim bibisa wo say wonim wo se die otwa sa enim se na chia na che say wonim adibi wa wonim obi tumi kana wo hunu na me nim sa pa na nkroma na baji independence ma Ghana obi na kan na me tie na mahunu na me nkroma de na to nchen kwa me nkroma de na ye de obaye ma Ghana we ye de oye ma independence wa wonim obi betumi aka na afi wo hunu nti we wona na kan na mahunu me pa cho aya no krepa emba say ababa we eye wo yire wajini second to so 5,000 to so 9 yeah 20,000 me pa so ma edida okay na me pa cho wa ka cho se first kan man because we dey kwaye adwuma abo ma ne ye me pa so wa ka chire no wa ka cho wo be me na ebe abosumi se ni anan fie se ni okay so dan check if bon so me ko ware ma ni no na already our money no a ni na no so kan etimiya na me ba ko mo ma hwe na ni ye bibia na ma wo mo nyina wo ko school a ni ana me ma nkora ni na chef mo ni wo so be kan no kora bi mo school fees ni na me ana me tia ni ana me ye bibia ma no eti me ri mo ba kire me kakra be ma bi ni si so me ya kwa defo ma bo bra ni bia fine ni mo ba kire me kakra na me kakra nsa ni ni no mo akire me na wo kakra afa bo me eti ono kora no o ma me sika no kakra ana me kakra ni se okay sika no kakra wo dia ma me no me we sika no me de be adwuma na me so ma boa wo ne ma bi hu na wo si yo me da ye na fi a wo ti mo no na wo ko da very 87.9 no bed eti me ana me ye bed ni na no mo to dem wo tais na me penti ni fi ni na ma no ni ye ni wo no kora no me sika na to so a me ya ma enti na no aja bufu no ba ye na waso da gina me so pressure den sani fatika no ma ana mti da bi papa na na otene yan tene bone so me ka kire so o be yin sika na ka kire me da bi o bi ama pa bro na bufu aba within 3 days na wo nya wusika bia nti me nya sika na ni mo ni sama nti nya abotre kakra de bi so a me ye adwuma nso ma adwuma me ye ne kora man for de me kan kakra wo be bi let's look at Akoma FM 87.9 Kumasi. If you want to know, my son no within the 3 months now. But just Karama 8,500. If it 8,500, no know that. Mammy, I know Casay. And not how much in the Jamaican bear 4 per annum by the bomb. How much bear 4. Meaning, so now that the 10 young is over the Obama media to know that in a German Castle in Yabotre. The North Casabo, Fio, Yabotre. Na wale mo nsem die eye bebre na aya me no kasa won ti ma tie eye bebre bu ba papa na ne okota wa sama te ne dia pra chen be ti nya abotre bi aba fa ti ne bra dia me na bra ti ni ni wele ba na ba ke to ti tanda dia me se ne mande dia me se ne chop mo ni ma no e dia no para me ma ho bu akọ se ni ama ni ti ama frɛ me ani ni ni tra me yira ko dire FM station se ye mo frɛ me da me yiri me ni mi ntia
na mo yere aso obai ba me ne di nkoma ba waka cha me so de won sabrel awade anda so ho anamagu no okay maybe on fan samre ne die eno ba on fan samre ne enti me ne bi odi akoja me papa no dia ni emba wudi tro eno amanfa samle o eno ya na de sakoma mame eno na de sakoma ne emba jana ho de odi bem tobo me nko ho kra me kas wode nsa na bra ba bosumi nsia kwa eno ya me anu ahụ ma ti me dem dem papa o be cricket ubi sanwa eno obebo me pro na me sana me ahụ ma ti da nti bi fi ofuo obo mo han da o bi fi nyina so na mo ti de o yiri de obetete wona me na me yiro tete na waste two time me time man tina me me so da ahụ ma ti for le ko maduma mu nti won pra na oba da me ntia waste me time me time aha oba na waste amba tobo de unnim Elizabeth are wasting your time. Elizabeth you wasting time. Ono de wa kwa me sawa brabum. Na me yiri we de me nyina ba bia anga de wa wasting time da. Me nyina ba bia mo ni jimbo ne da. Wa bua power brabum hono. Oh good. Oh you good. Ma cheme ade ba ko mienu bia miensa bia wo ya kan se Elizabeth ho a wutumi hono se wa yoba. Ma meniama ba miensa wo Elizabeth ho a wo hunu se obai eyoba se yeyi ni short force bitu nchene a wo yoba. Okay. Let's me aka. Akoma FM 87.9 Kumasi. Okay, Juma. Leji Juma. Na hu sie so ye. Na hu ni die o fie so ye. And abonten so nipa buo die oya ade pa but fie mum die na ketua bi wo ho. Fie die ana de o ma o chance fie. Ana de o ko so ye landlady wo fie wa se be ma wo fie. Eno ana de problem no ba. Na anya no pa bia. Ni positive de met ma ka se suban ba ko pe na mente. Enu suban dia o fa buo ma. O pese o take control se be ma e wo fie because o jine sa o ye na juma o woni sika. And Akoma FM 87.9 Kumasi. Ya fa no kwa ware. Uwo usika wo bi bia ti no. Me be ma no mi jai ma wo se kontra. E ba fa ko fiase. Because e wo ma me ma e be duru ba bi no. O kura o ka ba ko akura be ma wo ti su be 18 years 17 years 20 years no be gine so ba ntini control no. Nti jai ma no control kwa na se ni sike. Wo be tinya ka bia ka wo be tinya bo wo mo. But ma nya sa wo na ye be ma wo fio. Na ka sama no si kura na wo so. Yanya bufuko na bufu bidibidi dabi ana de nintune anya saadi anka lizi momo de me moment me nyana wata mbani bi anka enti say ensa wade abre won wonyi ntum sa wade na guda so pa yire Akoma FM 87.9 Kumasi. me kwari on fan sa ko amre mi o asa de on fan me na de bre no kwari on chen kwari ya madam na me yire na de le da so pa no pa mani jin ho good. Okay Lizzie what okruso da so pel whatever the case is here Mama de utini metio pa Lizzie ba o de mesra mo amaka ta papa so fu ho me ta ke mo program amaka ta papa so fu amaka ta mama Israel so pra ho yere me de jantua to mo ni mo sra na yere man wai so me so de boniti ya ma yene bia won fan sem ko na so pa na nya 87.9 Kumasi. Eba jama fu na bia o nya me ni me fan sem wai emba wabubu makoma emba me na wukuru mesanu ana se wukuru yire because me dey akwa ko bende anya sa wa se aware mu de anfonso timi da bia ntimi sire na wonya abotre ye ba no kura onya abotre ye ntina se ne fa so de ne ye ba no ma ti je mu nya mi siro kwanso because me ye sare na so kura bom pa ye ye sare e free aye mom pa ye ntre ma bible ta ona na wo di panu it's Mr. Akoma FM 87.9 yeah, I'm fine Mr. No, see, I say ni sika so dey say me ngi mi da na nfa ni sika ni wonu a woni so sia mo wa brabum no ohunu me ne na bi ni se ne me ye me wo buru sa sika no na asem na adantira and dey ma ri afi entrese na yi ya no no so dey on so ne boka krawai emba enti se wa wo be ye be ma wo be siesie fie o ma me ne wo kwan dia emba wo jide
Oh, yentai bema oburo man sane ma no yentai nkama ne tirinhyem barase wa brema kuma senti na me bisa wo no but still ember said yetie bia no awade ne de ye ne anua ba bedi nkomo se onto ne boase munkom na munya ne maye but ember e wo se yehia ye ne woni oba ne nyina hia wo fom enye soro ha na afa yesiesie because eba ne say ya ema eya na soro kakra wom na yetumi ne afanu ne nyina di nkomo yie na mokoto ama wade ne so because eno ena yete ya ye pe yempo obi anim guase ene yempo obi a wade say ye bade ye pese enka wade bia mu ye de na asumdue bem na enkoda no etumi enya mada ne fa period na kasado na wo mutumi di nyini yie eno ne ye hwehwe na etiamba ye besia mami hunu da ubenya ho a obetumi aba kumase ne yenhia ne pa to nyame adu ma weekend kwa me ba kumase yenye adwuma memenda ne kwasiada ye adwuada su etufiada okay anya da mo be nyame bia metumi emba nyame eya adomo afiada no problem pa to efiada wo beba nti mejai bibia sese ya konkon ho Majai dia wasn't coming bisa bay. There wasn't coming to us to be saw. Esa say ye power really yeti. Emba. Majai ni na bisa. Ya de so ha. Efi adamoba ye besiesie. Me ba so mate. Ele ne sere ma mo ne re man kasa ma mo kan ja me so free ni tan ko ni tumi na. Ele mi gina what getting to 1 hour. Tumi sere na mra. Mate ya be ka kire no. Yo. What's in the anti fear that ye na ye besia ember. Yo. Yaminshra. Yo, okay. Aya kuma etisa. Oh, no, not Matibi. Martini nyina bi. Nkaman kan yonko be kan gumisu. Akoma efe kan ma minimi ye. Nhunu ye. Minimi ye. Nhunu ye. Nso obe kan gumisu. Martini nyina bi. So what you say? Senya enko beka che nse oba we enyenyenyenyenyen. Na de na face say wo tete me. Enya hwe. Ah, timi buru mi say ya hwe. Dize me na menyimo. Abo me manyense na say. Enya hwe. Emba obeba fiada lazy. Ma. Ye be share fiada de wose ye ka bibia ye beka. Wate? Ke wakoma to yem. Why? Enwunwune pi. Nyameti as bibia be ye. So so gi yedi. What's what bebre but hey ya na waka sa we de beba me judi pa de bia me bompa mo se nya mpo mo nkwanten Akoma ni amanfo se me say yes bia na me dia bo say me se me wo radwe 12 pompo mo na mete ho me tie de ekoso wo ya de pa nya mpo nhiro no obedwafo nyina mo akoma so ade say sika kura mo yi de bu amanfo no edoso e bura adwene nti ase so nya mpo nhira mo o ma nkwantenten ene ani mitia mo de ma nipa klompo no e ma nipa klompo wo ha klompo ye den ano brase say wo ba na odwendwe ba say o ho atopa ahụ pa ma why you relieve pa ahụ ya da nyame ase wate enti wo de transfer hwe me nyame ya adom afia de be say transfer wate e mo obi anse wa dwene bibia be kama why okay ahaya community 7.9 FM so wuti fie so wani age also wani age Akoma FM say ya ne penu ai mema no obi wo a de wo so de ya wo so na de o de farm so ya na kama yehia na se bibia ya kama so wahunu se ya ne penu na motete ya ne na me ni abere grow farm ojadro grow farm ojadro no grow farm ojadro na ehye fa na didi kama bedie na ya kama wo mfichi kromu se moja bone ne tai wo mu cha tumi ma yade tumi ma wo ye nyanga tumi ma wedie kora sei tumi ma wo nyini yie na se wo no grow farm ojadro no na se bibia eye kama de a na che se wahunu se grow farm yadro awoso no gia na ye oba mfichi kromu ye ma eba na enu de wo se etwa na etwa eba kora so etwa da na chese some say bebre grow farm mojadro mojadro we na shane so ema me Mr. Bakolenak Aston Bruns not able to say Freddie Mens Apidan Pure Leaf chemical near ba show biamu ubenya grow farm mojadro ni bi every
obi a wo pe grow fine bia enko grow fine die me say kan hu o dani heba na ye class nketewa no enenam na ye pai grow fine eti kan hu ne tutobi na nya wo hu adwuma grow fine mojaduro papa grow fine mojaduro papa no kwasam grow fine mojaduro papa eminti no mama dia ne friend doctor was 0244 59 65 32 0244 59 32 grow fine mojaduro no ebi na enya kama okay ma me eni enano mako enano no yetna ya mami asem so na wosuma yesi yenko adeja se yemfa akra no onko school amasewa akra no besu ma ye nyina yesu bi na se de ye resi aho no na ano ede enti se de osikan ye no anope yeti ye hugum akra ni so na bia na afin wo bi hwe ne nti wanti ase di akra no ebesu ye mame ntuma o mame na fe yemra na yehwe ade a 15 years ne papa de na fam mame Stella Afrakoma memo ha kakakre bi na no asemba na ade baaye na no fiada ibo wura fidie mu ha se me ne be ma bi atena se me ne na wo bonidin Alex Owusu o friyoko na o yeduma akuti oja na me ne trans na me Hamada na pso ba fa no kasam ni nyina ma yaketuwa bi se bia wo ne na wo se ne se akwana nya se won hwe no akwana nya se 15 years won hwe no na me be wura fidua mu ha e ba yan so no mo ampa mo je me fa so na mo de to yetiefo mo de tu dwa adia ni ya de tu dwa adia na wo kan ye won hwe no me ba tobo enipa bebre ba ebeka se won hwe ba eno no ye fra be ma no ane ene na kahwa akora no edie na wo kan ya ema etiefo no ankasa ebe mu se no na ye peti asema be kan ene se mi ana ma hwe akora sa 15 years se nso no na me ko super na me hwe akora na ma obi apira me nti biti mi fa nso me fa akora na akora na otifie onko school nti me be ka me hia asem ha se no na ma ne to ka etiefo Akoma okay ti odi akra ne ba no ne yade atoso na o hwe no na chese 15 years no wo private schools na said your mama kan obi ade bo ne timo ne yakopempam ye ne ka chese mane so ane ma but esan so person o mane ba no eko school ti oba ya no de ko school na chese ne timo kura mu ti oho a ohwansi amoja sabia so nwe didi afacha me okwan ahora na chese emoja na onye sika emfa emwa kranti na ewo se o ma kra no ejai private school no na odino ko aban school but ye hwe amase wa wo hwe no TV so on madie pa woni madie papa la resource ye hwe ye no in fact ma na chese so ba o temas ne science na we nyina be kadam mass yes na we nyina ba be kadam nti 24 Akoma so that TV ne so sanfa enko school sanfa ne enko school sanfa ne enko na no akọ wa yi Supreme Messiah International School na ni o na obi akọ private school na sika ni ho na yayi na free ho de na kwa aban school ni side na free aban school tifie wa school na kwalanso ba bia wadu no kra so de ehu ni se obi betumi afa na sai no fisa amu kire no ne ma mi ni bi ono ani bi ni papa so mfi no papa mfi no papa ti ase ti aputu oja ena no wo a wo ti e bi ye fra papa fra na wo so no mene mami ba ye fra papa no de na right ye fra papa ya fra papa Mr. Alex Owusu aputu oja ye papa bi a no ye very respected man pa 1990 very respected man pa papa no die wa buani pa na nyina ni wachi 1990 on no workers edasudi wa buani papa na Mr. Alex obeya ba 15 years ni wusi duabo wom ya frau sa Mr. Alex emfi ye
yasa bibia wo ha ya ka cho se se wo bo dua kra enti na ye wa ha no ye serew ka bibi kire ye nanka ye hunu kwan ya ye de be fa so fi se ma mi bai akra yi oni di ye omo nam fom sa 2 weeks oba ye ni ye fidi omo ye no obi awo ye wutu watopa ne ye ka ho bi na Mr. Les watu watopa age wani awie e de ba ba wi ase na ye mfra wo si wo bodua brama ye ntina se na ye nsolve na ye ndani dua no wo pese wo behwe wo benti eno de on pese wo wo shada de aye adie wo yare ya kasa Mr. Les se dabi na akura yi twa hwe oba ha ebewu ba be hye ye yasuma watopa bu yasuma akomu iku akura yi na akura yi di su ene ye ko school mu na areho enti eba sa na de beto ye ni mu no na ye ni akra ne kasa na che se areho books ye nyina ye nim se ye ma kwan ya wo mu kwai wo mu komunim into mu to books nti school atade ya titinti pabo a woni binti oni bi otifie bag oni bi otifie ya wo de be pen cry asem na obra yi mo otifie ne ko focus school no otifie waje school no kwa no ene edu onkola omunyina ehwe no omunyina ehwe chesa ye o manage se gali asa na picture no beto ho enti we kra de chesa ye kra ebro ye na ya shafo kra eti fo no kwa me de nyame shira ni hu ne amenya wo ma akola ya mo de sere ya sha akola ya no in fact akola ne agi ene kwa won se na nim dua ye fe na nim dua ye fe ye chesa ye kan ya sam ne keke ya nika ya omu safe de mi hu se ni dino empada oye yang kasa ye peska but the one so yes say mama me number mama na wo kasa no na me send sika ye mama abawa hana na ebi ekwan mu na esa se ne firi akoma pamunti mafoso eto aso ya ketwa bi obi ade ba ye na me shira mo pa na me kura me de me kasa se ye nya de bi si ebenya na se ye nya bi kura no anka nen ka kura no obeko school kameme na baby anko obeko na sa wo utaye obeko eto kura ye yi na school ba sa ko sister Hetty sister Hetty wo mu na me shira wo pa o ma bone say ma ko ebi 10 cedis ebi 5 cedis ebi 20 cedis o mo ya de onyame shira wo onyame shira wo ye nuanu mo wa abrojire ye sister ba ko osi ni din ne amase wa din ne se okay onu so ya amase wa wono so frame enra no osi mako ye mi name wow just say me eye me fekeke efe se da bia asembe to sana enya so bifo ya ka chem san eni ye be ko school ya kwa iso na ma ko so se teachers na wo ho nyina o mu adaja krom ho na eche ya fe o mu hu na kua afo mu na ba no o mu na ba o mu ja mi ko school o mo je ye fe so nti ono ene da me pacho yakoto ni books no yenya pesua wom ya to textbooks no ya to mindset no ya to de wasi textbooks no be 8 aka 8 wasi e chere sa subjects yenya wo mu yenya wo na o mu dia ma me no dia ma na ba na esi akoto enti eno no aka be sen be 8 subjects 8 subjects and ya ye beto e de aka ho okay tina chese me ba akwa ye ntonwie aka 8 enti me pa cho wo sika ne short na wunya afa ma ya fabra no abomodi asa wo de ba aka 8 subjects se bia e kan wakoma na wo so de be ba one se textbook bia ne board and cost of ne se math na ye me subject ni yenya no e wo textbooks very good akaba ko 8 akama so be 9 subjects 9 ya to one akaba na headmaster catcher you say nani age akra ne ma school enti ono kra na ompese wo beje ne biem efri se ha adwen se
time bia no unhu na akwala no na ye bedru ho yesi ye register no nkɔtworo na kyese wo begu school nanimu ase enti ayesa ye nje no but onim se ne papa nhwɛ no enti na akra ni eti fie no enti ayesa na ɛha omo so enkola ne so dɔɔso wo school mu ho enti se 800 no hwɛ omo so enti wontumi ntrace ho ni nyina na emom de abaya ye ne se school fees die enka ho na mom books die kale die aban fa meka ho nti ho no do ontumi njenye dai emma ne ho nti no de se wo a wo ba no awofo no mo na se mo yes adwuma no nti akra na se ye yesei ma no a yenim se ebetumi ama na ye dai aba school nti na ni age pa ne class teacher so ye ne ko no say because ono kwa no ohu na ni ma no penka no bu ye fo ba sa pa ma ni wonim ado ye bi di akire ba nti class teacher no so ni age pa nti o se bre to bre won the number ma ye mfre no ka update bi ade akola de bi ni progress Akoma FM 87.9 madam bisu ya na oye ne papa madam Juana my headmistress obi wo ha wono so obi so na asem kraye ne mobo o sori anu akra komo ane ho to di odie wa be school no de wode hye nanum wo eno so eden nti madam bi oton aduane o na wa ma ne kakra di na we akra be da ko school na mesema ako adano nkura bi di nkomo minim se nkura akra adwene sen ye mpanimfo no nkura miensa bi a o mudi nkomo o mo se he na me ko school akwaje de u ko school kra de ka wonte fi se de u be de unya kuma ko to kuma ye ya oto ha yakotinsem o se ko to komo de wa unya bi ni yitobu kuma ya unya bi ntoma teacher ba ya bia ne dia ne se wode aba bo wachi enti school me ko ye den na da bia ya bejojo me enti se enye enkola no bi enti akola no wa fam pa wa fam na anopay dia wo kan se enkoye no nyame adom moba no ye de no start school no akadia ka eda yanimu eno so e wo se ye yo na eno achi no so ye pe sika de ma ye mami na odi ye adwuma na wo se adwuma be na pesa wo ye because the American say aha no se nyame ya dom ni ye nya kakra to ye de toto e say aka ni school atade ni school mpaboa textbooks 8 and school bags na ya wie ono ne side no na fe won so de kakoso wo be bobode en mbo table na makopento sini mokoni nyadwa ne makara matena hono maton wo be bobo table wo kopento enyadwa emoko jenne ene ho ne ma na de aguso no waton ba bia wo no wo ton sa ne ma no aye beto ani pa twem hodie okay na ono so no ya 87.9 amano sebeya ono so sebeya kola ni ko school ano mahamienu dabi de ye kase ye mahamienu ne se yanso yetiefo no mo wa haw pa wo bia wa haw but mo basa ye hudo eni se de be yom bebo ama program na kon kan ti no ma boa enti se nyame ya adom ni ewi akra ne de ne ye nya kakra se foma wa unko diska no na wo sai ma na me kan che se scan ye ne koy na sinti sa ko yetiefo ho eni me ma mi so be se na me ma wo tani ki eni se Badia amani abreme ya chere na osaba me ya chere ya tani ki ne so de ode be ma ya ma enna dia be ya ma wono eno so 87.9 se bia the next ya kwa na ekoda nimu a wonsa meta me kan chere se ye ba ne se eti for wonsa to books ma ye se ya no de ko ti dwetire na ya de be ma no wo de kwa ye dwumaden sa eso ba mfaso na de ahwe wo ba no eto go bia kuma so se wo be fa ma se wo to na kuma so na busumi bia wa se de sika eno de ya adom ne pie but enye say yetiefo behwe no akopim say obewie university do betumi aye na enei ye ma omo aye ede ama na kuato aso na enti we die eye eno ane da ho no untumi mfa da bia wo haw emeto
obi so ewa ha ya ba ha ba ko enu anu no ma me san fa number me tudwa ma ko number ni me pacho mo nye no sede na na mo ye no 0599 814 926 0245 30 0245 edina ebeba no eye Mary Akosua Ade Mary Akosua Ade enu ni dia ebeba 0599 814 926 and I say 0245 301462 edinu ebeba eye Mary Akosua Ade yenti yensa efiri nkra na afi enne ne china ye hohoro yensa enne enne china yawie echa ye maye maami ba na textbooks no a minya yenya hunu ano ya kache o mo se enne ya na because me pese echina mesenya echina me ba na menya textbooks ne de na menya kakra maami so ebi betri ya ye de aka no sort ya se me pese me repeat bi mawie nti na omoma ye hunu ye say teachers no so omoma ye hunu ye last enne na ye hunu se ya hoɔden no de aka no to me na yenti yensa ne hohoro yensa maame ene hunu sa wo ba no ahye school atade na onko school no nete wo san mani age afi na madwendwen na medwen na film o so akwa no ni made bebi odo no so no se mama mani akoro ma hwa akola no a ne se wo tisi baabi a ba ko fa boboni ablamiti se me ni masema ba ne se ayi Maa Akos na bedwafo na nya koma ne se tiefo so akoma se mo aboa me a medi aseda kese na medi gina afidie so medi da mo ase aseda kese so nkoma tiefo mo boa me nyina medi obi ase de obi ehwere free me ba no bia no medi obi ase ti nya me hye o mana mu ne de bia no munya bi munya bi na mo brofo mo kire wo mo no mo 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 papa ti ase awu o koye no wo frɛ o on frɛ me da wa wo ba na nkrofo na ehwe na ma no she pussy cat miau so wa ba na eba 15 years ni mo ade na onima de na tiefo na ba ma wa ti ase awu oh na se da nyame so be ma akra na nyi nyame be ma akra na nyi na be ye na wa be kire ni na ne so aba mfa so de ama o mafo a nei wo mo bo no nyame hu ne mo bo pa enti ma me nyame ya adom a ye bo mpa ye wo kina de twan ye enmise bibia be wiedu why men kwansa be me na me mo ha wie mejo so Maa Akos yo na wo firi hene me firi ba Herbal Center na ebe okay ba na ejije wo me pa cho say ba ben oba na me kra de ababa wa bi kira che mmiri bi atwam eni de aka de na bo yenkwa 87 billion to aso Maa Akos so na ya me de yenkwa me to aso na za me to bucket kra ma no koje o to de bucket oba bucket na me hwe tam nso a ya toto pipe o ko nso am sama me hwe nso na me nyeme rubber adaro salam te we ni pa bopa no ma babeje ubesume yo Maa Akos yeah Maa Akos yo we there ya de encha kese e free ba Herbal Center e de amaya hwefo ne yetiefo nyina sa oba de ya adum se na se betimase a na dwoada ne dura na ya apomuden ho asem baabi a wo yare no wobetimi de akọ anya wo hoto anya wo fa ahodie ho asem ana ya na ye ba beka a kire wo entime maame me papa a wutie mi nua ba a wuti TV na chi ana radio no me so ya so pa enya wadwene se o wo mo beton ro ene mi ye afiri ho da bi ma me tie ne ye pa fi se yare na ye beka ne no ma ye keka ne nyina no e wo nipa bebre nipa duamu a etete wo mo nanso ehin na ode befa wo benya ahoto je se ba Herbal Center ye wo Kumase atonso ago enti me sro emre ya me ka se ya no wafa pen
na afei wagye nɔmba no sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wobɛtumi atwerɛ nɔmba no na yareɛ ne ɔhaw ne amanneɛ bia na ɛdi wo nya ɛwɔ abrabom ayɛ kwankora ɛtew so a afei deɛ anidaa so asa no ne nyina no wafrɛ nɔmba no na afei yɛkyerɛ akwan kamakama na afei waba amea sa wo yareɛ no mepakyɛw Bible Center yɛ nɔmba no a yɛdidi dwuma ɛyɛ 0244 0244 08 34 82 0244 08 34 82 ana baako ɛka ho yɛ 0244 988 004 0244 988 004 sana Bible Center yɛ nɔmba teɛ sabre ya meka sɛ sɛ wohwɛ Bible Center Kumasi yewo Kumasi atonsu agogo Governor Hospital kɛseɛ no esi hɔ no n'akyi ana abɛhu Bible Center afei wodi wani kyerɛ sunwan so a sunwan so yewo area 4 sunwan magazine wa ɛhɔ ana abɛhu Bible Center afei wodi wani kyerɛ enkrampata mu a yewo bi wɔ tema ɛyɛ committee 16 lashibi ayɛ Bemba West Club anaba West City afei wodi wani kyerɛ Koforidua so a yewo Koforidua Etusu station ayɛ no mo sports stadium ɛne di nhwɛ mu meso ye bia ya ka bia no yare bia ye bobodin de ya nka bia no so awo na fa ho kɔ hɔ wobenya yare sakan wobenya adukan a ebetu yare ase ama wo da bia ne da nyina ya ne ye betena ase a de ye kan ye yare na abu nipa so bebree ɛwɔ mmerewa so ɛwɔ nkokora so ɛwɔ mabaawa so ɛwɔ nipa bebree so enti na da bia ye betena ase a ne ye pese ye kama hunu sɛ wo yare na wodi ofiri sɛ aduro bia ni hɔ ɛyɛ fie yare enti ɛnkɔ no no hunu sɛ ɛnyɛ fie yare ɛyɛ ade a Bible Center ɛwɔ ho ahaban a Nyankopɔn de adom na wɔde sa yare ɛne sɛ enipa bebree ɛwɔ ha ɛwɔ ho nkasa mu obu adane da nyina no obe complain wɔse ne nan mo hwee mu ne nipadua ne nya hwee nso ɔbɛsɔle no na ne nipadua ne hu tutu no ɛno na se wanhwɛ ya wɔn sɛ anadwo no abayifo na bɛbɔ wɔ mesrɛw obi amabu wo ɛyɛ yare ɛna awura nipadua no mu honam na wo sɔre anopa bi a etutu wɔ ɛno nti what change wo mattress akɔtɔ wo front so still saa na tie no maame papa sɛ wutie mi na ɛyɛ yare kɛseɛ ɛna aba nipadua no mu ɔhaw ne amaneɛ abɛdua kasɛɛ ne so enti ɛwɔ sɛ wotu ho anamɔn ɛnɛ de ya me ne wo kasɛi na wodi wani kyerɛ Bible Center na afei wo ba ne yɛhwɛ wo na afei honam na wo sɔre a ne tutu wo wodwante ɛyɛ wo ya wo nan mo hwe mu so wo nan ne si wa ne tutu no ne nyina no de ba Bible Center yɛde wo bɛhyɛ mfidie mu ama yɛ fidie kama ne yɛde wo hyɛ mu a na afei akyerɛ yare na ɛwowura kasɛɛ ni mu no na afei yɛde ho ahaban aka ho ɛtumi srɛwfo ani kyerɛ Bible Center na afei wo nipadua na ɛtutu hɔ no bra ne yɛnhwɛ wo ne yɛnyɛma wo afei obi wɔ a meka sɛ wanya nkwanhyia ama ne na dompe ne kasa ne mu abu sɛ pɛn da bia Bible Center ka ɛnɛ bi ka ana sei ma me bepaakyɛw deɛ wɔyɛ bi da no ane yɛba ne hɔ Mr. Bible Center nipa yɛhwɛ wɔ mu yɛde ahaban ato mu dompe anom kasa ne mu abuo so ama mu anya mfa ho gye anya ahotɔ no ɛyɛ pani bɛhwɛ eti Mr. so wanya nkwanhyia ama wo nsɛm ana wo nam kasa mu abu a Mr. Fabra Bible Center yɛwɔ Kumasi atonso ago wadawro makasa na abuo ne yɛntwe yɛde ahaban a ɔbɔ adeɛ de adom na Kofi Baa no yɛde ahaban ne bɛto so ama wo mesi nansa akyi kasa na nanka abu konkon hɔ no kasa na nanka ayam no na afei ni nyina ka atua enti deɛ Bible Center ɛhwɛ ne sɛ wobɛtumi de kasa na bɛpie ne hɔ deɛ kasa na yɛ bia no ɛma ne haw deɛ hia nsa ɔde bɛba Bible Center woba deɛ kasa na duro bia no doctor de ahaban bɛto so ama kasa na keka atuatua nkakra akra bɛhu sɛ kasa na ka asiani na afei ahoɔden abam enti so wanya nkwanhyia ma wompe ho aka na bia wɔ sɛ wodu ani ɛyɛ Kumasi Bible Center yɛwɔ atonso ago anatema yɛ bia ɛwɔ hɔ bia no ɔkɔ a yɛbɛhwɛ ama ɔkama ɛyɛ ahaban ɛne yɛdidi dwuma na meka sɛ ɛda ne dɛnya na meka fa sasaboro ho nkurɔfoɔ bebree rheumatism sasaboro ɛdi wɔ mu nya sasaboro agye wɔn nkasa abɔ so deɛ wɔka ne sɛ sasaboro wei deɛ yɛde wo yɛn wei deɛ yɛ fie mu yareɛ mesrɛ maame saa deɛ no mani ntwam ɛwɔ abrabom yareɛ no sɛ yɛwɔ ɛno nti na ɔba adeɛ de ahaban ama yɛn no sɛ yɛwo na anim nimdeɛ a ɛmfoɔ no nkeka sɛ na yɛyɛ fie yɛdeɛ sasaboro na ɛdi yɛnya ɛne yɛbɛdi wo nya akyɛ ɛnyɛ wo fie Chwani bra Bible Center yɛwɔ atonso ago
wobeduru a sasaboro na agye won kasa nyina boso oba ye de haban ene bedi dwuma ma wo afi sasaboro na nka afi se ye wo fie no wobehu sa afi de ho atɔ wo no mpani mu nyina adwo se fom na afi wo hunu se haban e wotumi etimi srew se sasaboro na agye nkasa na boso a bra ne nhwew afi obi wo ani kotodwe ene ye ne ya ene maba wo nyina kotodwe yom ya wobehu omo no omo de ade akyekere omo nan no na afi asa life no omo bo menu aba wutie me mesrew eno ma na ade abubo okotodwe mu no ensa wo yare o wobehu ana afi abubu di ogo na wuntimi nante enti de me ka chon se ene ya wohunu wate ba center yenkan a ukotodwo wo de ade abo mesrew yare bi wo kotodwo bia no ye wo aba ho aye de to so enti mesrew ukotodwo mu yare no hawo na hawo no fo ni be kire ba center na fe yemfa haban to so eno na me ye dance no ade e man krofo nti ase no yam aduro no ne de haban to so enti mretie bi behu sa haban na bo awura kotodwo no ade bia ye yare bia na wo kotodwo no wo behu sa afiri ho na afi ho ato afi obi ho asisi yare na edi ninya eda me kan se mema kura de wonya sisi yare a esa kofa no ma foforo sa de brew wadwuma ya abebo ne mpaso kura wuntimi entimi sew se watena se da ne da nyina woteka mu wo sore a na obo bra na misisi ana de ya mesew sisi yare nyina betwa ama sisi yare ho ato no ama na firi woni padua mu a eye ba center ye wo kumase atonso ago mesew wo sisi na ye wo ya no fo ni kire ba center so do ni kire ba center sisi no achia akohwehwen mesin last time ma mi bi ba ho ba bia na wuma ni sisi achia koduro no na enye ba center anka antene enso na wotwepe ma me ne ba na fe sisi na achina kohwe ba bi no na fe atene ni nyina ya haban a obo ade ne dia dom na kofi ba enti fa sisi ne ntena ho e mo bra nka se mi sisi de da ba ne be ko mesro e be ko ewo ba center enti bra e bia no na nte wachinchini enkwa mesi aduro bia wode esa enti ba center na ka cho se won kasa mu aduro enkasa mu yare mu aduro enti fu ani kire ho na fa sisi yare no yenhwe mawo afa ospana code wachi kasa na ye wo ya e de wahwe wabubu de wahwe wa ni nyina no fu ani kire ba center bra ne fa haban toto so hawo ne amane bia wo wachi kasa mu bia no Dr. Babe ye firi ho ama ho ato afi dani da nyina ya na me kasa fo omo anya kompo ho obi wa kompo hye ni minim kompo tete no de wo kan se gisem ko yi operation Dr. Basse wo to ne nsa process kompo na wo kan eye kitikiti bia ma no wo se wonu maduru a eye kokko na wudi gum wudidie na kompo twetwen wudidie na kompo twetwen wudidie na kompo twetwen na fe wanya wafa wudi enti se ye kompo ena edi unya braba ba center afi nipa bebre abodam krofo abodam afi de no ma bebre no mo ye wutira nya abeka se ye sa no te da bi adwene ne tane e ma adwene ne tane nkosi ba bia abra Dr. Ba ho se dam ano abo afa ne bra ye be me na duro 3 hours pepepe odanya ne he kasa wo kasa na nisu ahe jaja na ni nyina ateko afi obi wa twere yare na ha no fo ni kire ba center pressure diabetes ene appetitis ahodo a he nipadua no ni nyina no beduru echamfo ba ho a ye ho ahaban a de besa wo yare amu afiri mu afie mesrew bra na se henia ana echo enkwe a eteti won ni nyina bra ba center ye betu asiama mesrew ye de kasa na eba wieye enti saje e number no ya mo yare so a enye wadwene si ye ni aduru ye woni nyina ho aduru na so emre na edidi dwuma enti twro number no na fo ani kire ba center number no eye 0244 08 34 82 0244 08 34 82 ana ba ko eka ye 0244 988 004 me pa cha ope ba center kumasi atonso ago Government Hospital na chi ana abehu yen afa wudu ani kire sunwa nso a ye obi osunwa magazine area 4 afa wudu ani kire temanso a ye obi okom 16 lashibi a Bemba West Club afa wudu ani kire Koforidua nso a ye Koforidua Ejusu station ye no sports stadium ne hwe ni mu pepepe me so yale bi etete wa brabo mu no Dr. Batun ho asi wo se wo sa yale fa yale ne bra enye sika bia bra ne ensa yale ne mre no so na yale ne kwa wo bete mra ni dede eye ba ye de etiefo ne yahwefo nyina ase Yada say MC Asaibu ni atene nka oba Ebro Center tiefo ye the second story at so emetia webi mo enyi wa fidie no free ha twen yes eja wadaruma ejuma ko bai na tu so ma nsuna ni yakoro mishiano na menene twempena akra na ode awaresem atu manim
kan klo na me fa meeting if say mako bi mu pen o ha ne mo na mo fu meeting na ma dwensem dia ware pa de me ware bi e no ne me kan ya say obe ware me na o de betu mabusumfo anim e na ye nhyehyeye men no tem penatwin mu no o da suban bi adim nya na de me hu say emmoa me na me de me kan say aware de me mpene so nti e ka be wa hituma ye me ho ade no me ne nya ntokwa na me fi ma me bo ma me ma ne say na abrante ne eye nti me de me ware na ma me so ebia obesesa ntimi de minya abotre na esi anso nhyehyɛ de anya ya wie emobi ahu sisi ba be wade na de ntimi de minya abotre ebia ne ma besesa na msiyo ene ye ware amen ne te wo no se otade ma me a me ni nya ntokwa pe na waje de na firi minsam saa na nyisen ebe bae nyisen be bae no na se me fa miska me di ya adwuma no e ma no na onfa nya adwuma na nya adwuma ba akommom na me se de bi ni suban owo minti me de me ni nya adwuma emmum nti mewu ya memeda dem no ena o saba bium se still a memphis kana nya den e ma na onya adwuma ena msiyo waka mate wo ye mikunu so bokwa kwaji banglo na pressure ba beda wo so de wo de be mam ena mdis kana den e ma no me de kama ni 50 million ena o saji 50 million ena o saji 50 million nti o ji 50 million 4 e wo me ho ana o de ye adwuma nti waka dem se o diskane be ye adwuma no diskane ye adwuma se mfa so ba so ana me so me isi mi den ma si bi sei na dabreka kan so asan kana masa she 3 rooms amaduru mfimfini sei se o diska no de ye adwuma mfa so be ba so no o de be ye dan hu adwuma ama me na se edu se me kokwan so a wada ne misika da heden e da mame den no skompo benye bia heden agbakọ homa me nyina nya bia heden adi ne se bokwa kwaji banglo na de pressure be heden e be bri na me so yo na me diska na heden e ma no afi edu se me be kokwan so on fisika na mame a adane abusuaman so ena so mera baby etimani oba within ayaka ye Constance Obeng Constance free na bai Adam Kwame ewie de boko ba chomine obi awo na onfi akwa na chire mu chire ye ne ba chomine na ewa adwuma ba ko wo adwuma bi na mi hu bembe ba chom na mi wa adwuma bi na mi hu bembe bi wo ho ti na ono so ye drobe ni na mi so mi ye restaurant adwuma It's not me work kitchen ye aduane. Akoma FM 87.9 Kumasi. Ti omu etna be 1.5 ye na nyinse bai. Ti nyinse bai ne dem ni na wadwam ti empanyifo no efre me no mo de tu nanim na. Ohwe me akopem se me wo ye. Ti me wu ye hospital be nyo no ane betua ne. Ti adwuma ne se bi wa akra nti ho ne ya transfer ukọ. Akra nti transfer ni fi ase kwa akra. Ti me nya be bo so mieta no ye de ne koy. Ye de ne koy e be sisa amri. Akra ne ko 4 years wo nhwe no. Ti me ya me ka sen ka me bo modern de akra na kosku. Ti me kwa advice no mo se 2 million. Na tem bia 1 million e be sisa amri. Me nya scan tria me ka chi no so wo fi. O asend this car no de 87.9 Kumasi 20 cedi. No de abrem ti ebi wakra de be di kra ho ode biso me nya adwuma bia mi ti mi so nkoya ada na anya adwuma e kan mi menti o ada na anya adwuma minis Maa Akos minis kam de be ye ada na nya adwuma na wo ye a wonya restaurant adwuma e na be ma no wo di hia no ho nti se adwuma na ye dan be pa cho me wo ye mo se me bra na me nya obi obehwa akora na me ma me so a ono be gi no no so afiri wo omo se bra but fa ba ne kwa ye adwuma pa cho ntimi fa akora nko ho fanija mame fani ko school so I school na me ni boafo Debi boafo ne be ma no no wo ye na me bona amane so won fi ma obefiu be ma no wote hene me ka cho o wa 87.9 ye friend saying ye friend James Dian James anu oye die ni pa cho fantini ofri hene pa cho fanti ai anu kwabu ka be no hwe me pa cho adwuma mu ka mo a restaurant in car ye dey restaurant ya ye yi restaurant is in China wo mo nka ye dey ye kan yi ho but ho no mo ye adwuma ti ye pese ehunu restaurant be me pacho me mo adwuma ndi me pacho restaurant be Las Palmas e ho na woni be ma ni na ye adwuma me pacho o brema nda so ye adwuma ho me pacho ndo wo bo adwuma mu mpanimfo ama ne ye se be ma woni ne ye adwuma James woni wa on show because me say wo ka dio penino eye nyasafo wotima to the stairs obefre be manatena se woni ne tua ne kaso wo hwe no won hwa akra na mpa na ketua akra no wotimi tibi no ode ama no ode dia ka ma be ma no wa bo penifo ama ne e de no ma ya fa ho
But my catcher was one day, son, or tear, one day of farmers or something. Mean pay you money. All my make. I pay you my son, yeah, Juma one, I will hear Juma. It's a black man, I pay you my. I was him in painting more boy, me, my 5 me. I say, I would say, Minya, a yinty. Yeah, I must say this kind of many in us. Akoma FM 87.9 Kumasi. Sound. And see what's your grandma saying? Pacha, I know in ya, August, no, in ya. 24th August, no, 4 years. 4 years, dear mammy, and Chris Quanebu 4 years, dear. Who ben ye be? Now, what you the man or the back? No, the man now, because I'll go away. Would you, Juman, saying? Pacha, me bear wouldn't know my Beffy. A Juman 1 year to our But you said, me, we are not 3 months no coin no more meeting in a medicine in Amanas. Near Chaka Bosuma saying, Pacha 4 million. 4 million Bosuma, or Maya saying. Me Pacha, wake up 1 million. Akoma FM 87.9 Kumasi. Ono de ne papa hwe no. So ono de wabefa no ko nti we mpa no burden ama me. 4 years. We ye adwuma ni etua wo ka. Na be ma no wonyim yo we ye adan nti wa hwe wo kra. Annyina na mete adwuma wo ma me ye adwuma. We ye adwuma kosi boso me nsa ya nsa na ye ka cho 7 months. Las Palmas branch be na mo. Pacha asafo ye ne pani no ebe wo se pani no kra ma 500 de ma bosuru na watwe sei ni ache kra na me ba no kra nya be 3 months kra Akoma FM na se wo kra adwuma mu wa ko to be ma no woni o mayi ni ko Wednesday bia na obata fo de no Wednesday bia oba hon so eti Wednesday bia kwale ko hwen no wo hwe mame Wednesday bia no Constance obey kwale ko hwen be ma no wo ho because wo kra wo de wutia ye adwuma na enyi wadi o wo mo se wo betumi aba adwuma but wo se 4 months wo nya obi a wo di akra ibeja no se wo nya obi a wo di akra ibeja no de mame eno to me enye excuse mame enti se wo ti fi a wo nya adwuma enti wo si de didie Akoma FM 87.9 wa bra wo na nya wo ya won sa nya wo ya we tinyo ya mama na na boa me no so mama wedding fie saying be fa 30 years ye be frɛ be ma ne de but for now de me to me ye niska bia de be ma wo se fa akra ne ko to school mu because be ma no munya mo ye adwuma ba ko wo wie no kra no adwuma mpani ni sa ma wo kakra be ma no so ba safo every Wednesday. Ana mami adwuma no yenyi wadi o yeso betumi asan aba enti wote ho ye den Akoma FM 87.9 ba ko ne papa atene ne problem na wo so aka wei wodi atwam ye be frɛ be ma no ye be frɛ ne na di nkomode but meme de se wo wa wo kire mu a wa na ado ho akosa ho kire ne mu nti wodi pagya mo kakra mame ye wi a James Enu ye ne no ebe wo so ye ne de be wo so de but bo ho so mame aha ya Akoma 87.9 FM Akoma mu nsam djumadi no eno a eno waso gusu a wuti na kwa ka ho na momaji adwa emfa emame na ye mo no wano Akoma FM 87.9 Akwa na and ye na mo jamiado Nyamias. Bema na ba o. Bema na ba. Hello. Hello. Dia wonu na ni kana mena mu na pom te sai. Krista do me we ya papa tie for. Eya na mo di ni phone ato so ama me. Pastor Julius ene ye no edi enkomo no watu kai kwakra bi na wose want to mix program no even for a day Pastor Julius minim say baby awo no na wo monitor hwe yenua ba ya wodi kan ede na asem eba ye na wani ne kunu na yaboro so a say ede na o ka fa ho na me da se me tie fo nyina wana tie Akoma mu nsem hwe Akoma mu nsem adwumadie o Akoma nyame so team nsu na I think say emba ensem a
ọbẹ bros no nfa ne yere ne sha apese o kasa no 87.9 kuma eya kame akoye se ase out of desperation na ma oba no e de ekowura aware mfise said ya na na yere kan red flag na issue ye but the man be ma wo kasa mi wo say enema bi not oh so she oba de ameta kasa asem se wo tie oba na wo ti mu se no you desperate ampa now and man pressure you know why no when you of which are so we did the ameka me say aware and your parents and a warrior a man and a warrior and today I'm going to say thank you man warrior you now woman 87.9 okay na say and I was to busiantem and I'm over so to move busiant but and say me say abusuafo be masa kind of pressure ko warrior okay or ko warrior and now what it here oh eti afa wo maami ana oba no pressure say onkonko ware no afa dia na wanwa fimu eti aware no sabi nyame ena so se na de ena nyame kro na nso na ma nipa kwan etso ne baabi a won fara ni nkyere e wa ware na beboa no enti bi baabi mu nya ma ya no na o mu ankasa enfa o ma dwene sabi nyansa nyame dia ma wo mo ena se de o mu se pesa o mo bo o mo bra no enfa nkwa ware eno ya bia e ba na sa e betumi aboa ma me pressure ene efiefuo ne ade eno ono ani ma wakomu abrabom enina dirani aman ko wura aware no mfa aware a working be ma ne aware a wakwa na aba akoma na bi ho na aba bi ho ema obusa na sa na worka se enye de bia na eba ama ono aye adwuma ono akwa akra ko fa ne ma beton magazine fo overall internet se ne ma ko na nkaka kan tu se na obo no ho moden wa aware ni mu ba be ma ne somu dia na se ono so yese be ma no am se e hona etekem kakra oh na ewi ase ro sa de ebro ni ko he se o se o kasara na obi sende ba se be ma na bo ne pen FM 87.9 ni pe dia dan se be ma e mo titi oba no eni pe dia dan se be ma no e tete oba no enti abusuafo mo pia no ko sha wale o se ma obusa be ma no ko shi me na be ko timi ya no o se on share dan kan se o bo ne pen na mum no drive o pete no o so no nsa o pete no o pete na ma na mo pae mama petie keke timi pai obi ano petie keke timi mo obi ano pai on kam ko fe ampa ma bono because o sha se no ma ewu so enya bia ehu bia ebi si obi aware mu dane ade ende na se ade a ebi esi pen eti kam ko fe ani ampa aware no bibi ba ku bi ebe mu a na amu ntem ma metene mensa obi anya ohwe obi antu futu na de ba ma se be ma o bon no wu a o ba tem ene be tu fusa na mo imagine so bi so ntamto ma nko ete se mo treatment a o de ma sister nyina no enya no kwe ni wa so ye no kwe se bi tifo nyina elu sa ampa enya no kwe even though sister na yem from so when too desperate me ade ama ohun science ni nyina bra o mo twempla ehun sa sabi o sabi previous a o shiri nyina so ni nyina no o fa nse wa share giant aja wa nkana yi enti sa ni mo nyina ni oma na kenya desperation ka be mo betina secure decision but one secure decision ane eno so interest fa no ya punching bag ne mo twiti no awade mu na nyame de ma do mu a wan fo ma mo se bi enyanka che nyame de ma mu a wan fo ma mo se bi enkoa ne nonko o mo na magule wo mo nyame anya na sa aware o se o ye ne so boafo na se no okay ya ko si nyina no on fa ni sika ma ne sika bia be di ho ne bo fi a on fa mo fa ko ya adwuma o se na nko di mo se da pressure ma on politique nyina mo so fi se blebra mama na ma on politique ma no na asundwe emra me diri se ba na sa e be boa ama si sai enya na asundwe ma me da se papa ya menka ha e wo ho so be se aba me da se pastor Jesus na ya tenen kano na da bia so pastor free ho o free ho me na me shem ho Marco asem we no aware no ne kwa wa enti anka yem force wo bi awo aware mu enkanka ne de wadi kan akobaako na ono nyoma anko yie ama no na o se o betena akire ahwe animu
enti ono de konsu we chire no ma no we chire no meba mo update na you know when yenia amase wa de no ai ma ko ye ni sa akura ne ho ka egu school mu ho na odedeka books ne ho ko ne banyina gugu ho le buza ba na pa kaze na gu ho azana ye ko ya ba no fa ne to so ne ho ka se no odeka anya ni books aye ko to ni ya no ai odeka last time azana wo ko pieces azisi ye ko tuetwa ni nyina aka ho se ni nyina gu ho ana afeni eye mo afemi rema mi sa adam ye tuetwa ni nyina ade wo se odeka ne twa ye o si na ebi ni ho eji ya na makofri na ana se na ka be no atua ni sa question me se ya mamu a be no atua se school ye free a won no free ofo mo penasa mo honti aha se okofri mama ne ko no free ntua idea ni apem enti so obi ama obosia no metua no wo se sa ma die na wanka de be ma wow ya no ya se ya ne ka mu ya tua no mo kan ya tiefo ye dam ase nyame nhira mu na ka we wan ne ka betua because say ye committee ye betimi aya say ye nyamwa bia betimi aya ne books ye beto ama no esa ka stone na ba ana mu betua books no o de kadada nti e kadada ni nyina ye chia safala ni nyina mo bona erade hu o mo nti kadada ne de nyame adom e ye tiefuo madaroma yesu fremu amoje yeso ye chia eno so aye de afro akade wo ye ni mu ye ma ko na me ka yenua Elizabeth ho asem unse BP na de ne ko aware yenim nti nanka wadi kan awo baako nti wo se nanka wonyanko aware biem anka wo tena chida hwanioma nanso maame pressure papa pressure abusuafo pressure na wo tena ho na wo gede sa pressure no mesira mu enyem na mo kwotena wo bia ware ya ho ama no enyem na mo kwotena wo bia ware ya ho ama no etisi ye ma wo sa pressure no na wanto wo bu ase a de okokwa ko fa bato ho so no unse ma ko be man yi kase nyina no mepemeyere midwa to amo na se wo hu nse wo ba no na se bebanti se unse obeba ntima ko on mepemeyere na be me atwa yes ana meyire ne ka se me nchana mebu afu meyire na eka na mom wo de wonim se sesie na wo bu afu oyire so paduane a wonim so oyire so wudidi dodo na chai no twa senim se na chia wase agubra aka ho mesira wote bebuyi na wote ase yi die na nkese se wototo woni ema biye na obai pa die meka se ne ho wasem ana meboa se ba ma bie na no ka efie nyina wo ya ade abonten so wo ya ade na emu aka na de buo kakra wo boa usika sem wudi ni sika na se na brabo oba besi a wetumi di 100 Ghana na mesi afem 100 Ghana etumi ya adwuma kakra tumi atoka etumi atase watonsuo ye wei etumi ba ha kra no yetumi ma wo mo 4,000 5,000 8,000 eni ni mo bro ye chenta wusie monsa kon ga chese omo me she ba ha inti obey ye wo ba the 100 cities oba the 100 cities ha se dia brabo se dia wo ben hu ha wo de ye adwuma wo muntie na monhwe bi mesi aha yesua de wa ha emetena ho na me de be na hwan na mo betena so ye tufu wa ha bra be hwa bi na tu ho fu bi obi di 100 Ghana kakran oba besia etumi atoka aka bema yesi bema ni tele na mesi eto da bia se tele no kura wanya bia yanka fa akon ne nam
because ebe boss ne say obekwa ko fetere we abesi uti so na wo be se wo ni o menyina mesi adanoma akona meka mesi se be ma pesika na wa amani bi no nim se wo sika hwe oba besia ne kwadu na suwa no yo mo ne kwadu ena odi aso na wo be ma na ka wo se wo ye dwuma ye fuo opebre sama no so enonso o sama no enonso sama na wo mo se be ya adwuma hwe eni edi gusu no brabe hwebi be bia wo bia brabe hwebi hwe o tonsuo ne pictures ni ne wo bonu eno ne kunu se ne dressing kra ampa wa dress na odi tonsuo e bere wu share so kwa do crown emansuo ne ya no chese ebetumi ton ade wuhunu kra na wanum ato ewurade na sense ko to bia me hunu no tonse na me hwe na wo sim paja wo motom ti hwe mento me see dressing for the tonsuo fere why dressing na odi tonsuo jama oja funu jina ne nchen ana opam ni jumpers akoton no hwe na ni bra djuma oba brefo se wo be dan mesraw bra mesraw emedi ni sika ame hana brabo ni bra wo se wo do no a wo pe no a be fe bibi kana brabo ho wo ba ni obo bra no enti be fe bibi embone from be fe bibi kana brabo ho na wo nsa ware na wo ko ye no wawie wo nsa wo te hanyina no se dadadada wo mani ko ni trem woman equal three woman na brema Mr. Mane mrema brabe add something into her na one ho ntono enya ma me brofo me enajo ma me brofo na ba ono pe me mpesa me wo be ha me what bra eti se wo pe no a mesro be ye bibi ka wo ba no ho na wo ba no hunu say yes wa ware na ware no esese wie sei ne ko sei emesei no mako second one mami ya wote hen media me mpesa ade no ade Constance ade michia ya oba won pebre oba kwadofo akoda nya bosome nai 4 years aduma no ya wi wadi yesefa wo ba no eko school na bra ampa so ba bia ya no aduane ya de akora na do ko no ayase ya dwuma ya ne nam hai air condition na abobo ha nyina machines na wo ha nyina wo se yama wo ba mene na ne nam ha mekeka ne oma momu yentumi nje wo ba wa ha ne mom yampamo wo for wo ba ne ko school na bra be ya dwuma ne ha wo ne sei eti se ko 50 cedis yi ben na nka wo ba wo tumi ya dwuma na nka wo de kakra ka ho wo dia wo manager no kra ye wabo ampa wo manager we brajumo enti ebia papa ko manager ebia wo woni be ma ne se ni se enti wo be pati adwuma ka me bosum ya katua no ma mu me be half na me ba no enkondu na mo teteme na mo ba teteme na mo de half na ma me we ne boni ne se mesra ma bi e ma mo nya burden na ma ne so na ma ne so abre ama munya bade na na no so no mo abra so na mo ba ye kukuru ade ye de ama mo sika na ha ya adwuma mo de 10 20 ba no omo so ane naka omo de ba ni akaka bo na ye de ama ya ba ya sori ahomache ye na ye sori ahomache ne yesu ye babra bi yesu ye wo ma egugu fie eleta mbe ni sori tamba ni sori de ko ye yesu ye wo ma wo fie enso ye se ye adwuma yan kai se ye tena ye ma ho ne hwe no ma ko me adebra awurade yesu mami ye chetie for ne wow de ya kan say abrabo wo bobra na nipa one ne nam no onfa bi nka wabrabo ho a fa ho age Akoma FM 87 so add value to your life I adamfo mu po da bia wadamfo da bia de wo no oduani na me nkoto banku wa hanu me nkoto abete wa ha wona futu bia akotena to bi se meti be je aduani mu nti no teto ba bia aduani wo bia woni mo okwa na odi ka na wafa yi wa na watwuma koni ntos wose chale ye to sei na se wo moto ne firi adamfo bia oni ni nama onfa bi nka wa brabo ho wo firi ho wonya adamfo papa omo bi so no ye wura wo do wo baba mami fine what did you want dance here oba e no ono e ball ho so to the sense oba na ball nko ono asa edan ase adu window level wa ball ho mode nka nya bone se mi kunu ho akere no na me ma da bi na ka onfa nko but agire na etachire no a wo de yes ade no
yɛbɛsrɛ master yɛbɛsrɛ sɛ na wɔsi akasa yi kyerɛ sɛ wanu ho ezi aso panyini die home da o jaya nana nanu mota ni sidia ba yegyina ya fanhye asam sidia ba ya fanhye roma dia ba ya fanhye ma si ba ya di shem Pentecost ba ya di shem ne poso wati Jehovah dia ba ya kan Yehovah dia ba ya kan ade aso panyini ya besraw ujina domanim yo se ye ne ejina domanim ye ma ya brabo no nya sonko tibia bia wo mu a oyire bobo charge bi minyin ni say yedokore tibia bia wo ma emphasize ne ma no from please na hunu se ma me na ado ho abono no wo boa ne kakra bia ene e ka no ope ye buru kwase ya de wanya na wo so nti asema me nka bibia wo wo ti asema se na de we akwa na de ne fa wo pesa wo de bo ye be sra wo fa sa adwene ne mma na yesu kura no de ma bi pa se ne nka bebre ni se wo ba wiase won tu garam say da wo ba wiase no ni spray wo ba wiase no na so niema no nkrofo de ko cha no they want there to add value to his life it be pay yesu je bia na atene nka abibram na yede ma no ye ba so fa bibi kama mi ho na mu nyina no awrade nyamadom na wiase ntem nka na mo ya adwenkura mbokoma nim me chia mi fie wa second story no de akwadworo akwadworo o mo no ho so mari fa na ya se ntoto mema so bo ho so oba wo te sa bo ho so mani pa bi huru se wudi ho a oba ye rade no ko ba ko pe ye nton fa nye yi ade unze wa ade messensia nyame ensha ami ni asunsun do wuram mesa wa no man mama chese me second story dem am starting fear because ababa ho we me hu de ha no akra ba ko penalty osu me na me ka se bia wa wo bebre ba ko te ba ko yempam na mama nti asafo wo school ni ho bebre school you want school abai school bi ben wa e so de akra yi ko se fa ba beja kra ho fa ba beja ada le to de bia ma kra ase mama ni ho ayentimi me de se o de 20 cities ba at least munyam ye mama no tina adwuma bi wo ho no mo pese mo ba twempna e wo no so e bia ni o so fi se the same work what na ba bi o e na adwuma wura na no ono e ba ya de so abeto no so me de mesre wura fa akra ni ko school kena banche ni body edu na bia ko bi fa akra ni ko school na for page me bi mama first story no me nka so ye ma story benti me ka bia mama wo boa o ke be du ho ya mama wo na me to nya ase na me bo o ka story na ase ka me pie adai papa also ye eze ko ye kwa ni pa mi njindi ya Joseph kwa hwefo man and save your life. Number could be ba and or say one per spices and so kwa bontia spices and one on cutting tomatoes on penam watching mako made the Jamaican say all the 10 cities abeto na nyame nyina na ofa wo mama nyama kra ko yi o ena nyama nyina kra so na afa wo ma nyama ko yi se wenye oba we ya mama de onya free ni ho nti na okasa de we yo nyama na onya no mama oso opena ni sika 200 million de ontua ansa na enye one ne betna one na tena de tete na meka wenye oba we na o se watena ho na ena ayampia bi a ototo ena ode madu radio so na kan fan ko so nsuro bia enti ode waba abrante also pe oyira bra betua ni sika ma no na be fa oyire ko simple me da se papa what a Pastor Julius and Kana Naire, what's an enka, Equia Coco, what's an enka, Evangelist Samuel Mensa, what's an enka, young quay, now feminine Beman could come, Bem and I'm more heavy. Now, to say, Mia Dauruma, yet and Yamia say, Papacho for your removal, Rocker Clinic Limited. Yo, I was your for me, Mamuna, and every baby Biala, more, Moti, Akoma FM 87.9, and I say radio so and I will see and can. Rock Care Clinic Limited, you Kumasi Alaba, Udu Kumasi Alaba, also Pepenini, a friend Siko Sika, Yene Penin Siko Sika, if you know, and a D and share anymore. Now, Rock Care Clinic Limited, I swear, Yanum, Yede, and Ru Ahodo Mako, and 9 Abejaswa, Sen Runo, and Yebeka was some actual in the AVA. The Edikan, a friend Pakum capsules, a Yemema, a dear, and no, Janico 442, a Yema, a Ma.
omubu omunsa na omayase ehwe wo mo no ene afi esiesie ema obaye obasima ven capsules also yema obia 87.9 Kumasi nsumu eyade ana afi metfagen capsules no eno de eye foforo a roke ede aba eye numpen kase eni ntinimu adwuma na mepacho si ehase a yede metfagen capsules no ehase ebia wo hweme utie mem na uyi obi a umogya no ntimi ni afrisane enkoma wo poor blood circulation enti ekobasa na wotena se check akra bi wo se anansi achemenan anansi achemensa anansi ayimi sei na onan no emu dudu emu finfin afi no bo se na emu eye wo ya woti se emu eye o ya na na asa tatai afi onan timi ye wo do 87.9 se onan no se ni wonsa nyina timi eye sa ne chese onan so ano mesro so wo sa hawo no se wotena se check kakra nansi achemenan anansi achemensa kope metfagen capsules eduro no ene ne eduro aba Ghana ni wiase afa na nyina no obia edi ho adanse ana afa de toso no enso so ye obia wo sciatica pain no efiri wo to ase eba wo na kokom na wuntini no emu twetwon ntini mutimi twetwon pa na sa sciatica pain da ye ba ye ka ho asem se eye yare a ene ye maame no ye papa no mo ko mo mpani so wo asiche yare diabetes ha wo soso ayen kase amuro so no afi obi otena fa akoche titru adrobafo a wo tukwan ko akire no otenase na wantenase ya etimi mo onya sa sciatica pain no ebi ene obi o ye adwumaden mesrew so wo sa ha wo ebi a eye dro metfagen capsules entubon se oto ase no etwetwe no se ye nifa onanifa ne na aso a na ona bonkum no ayese de anansi aiden achiw nti so wo sa ha wo ni bia eye metfagen capsules ene ye kanfo edi amount eboaw eyiyi entiri ni mu a chese how bia wo bia ntini mu twetwe 87.9 Kumasi eba ona kokom esane ko wo nan se ho no ntini na twetwe na mu na ye wo ya emududu ni nyina no metfagen capsules ni edura ebeboaw obi wo so na aposo ene ne joint no na stiffness na ti yaw pa e wo na aposo eye metfagen capsules eduro no eno ene ye kanfo edi amount obi nsuso na chibremo kase no tutu ne ye eye ne ya okone kete so a wontimi na wo a wontimi na anadwo no nom eduro metfagen eyi hunam ya huntutuo eyi ntini modwuma no na esa boa am watimi ayeden ada ede aka ho eduro yi eye ma obi a ukomika bia odi agudie hu dwumadie bia so yo oba obema ye kanfo metfagen ede amount akuafo adwadifo ma afitafo amazingfo carpenterfo ana afi weathers monsoso no eduro yi eye ma mo pa antino ye kanfo sa enu papa wei ede ama ankronkra bia na wutie ye ne se eduro metfagen de se akokra ene abrowa ebekọ jogging se akokra ne abrowa enu metfagen a omutimi kọ jogging nti winua dofo a wutie mi sanso ana wo ye kanfo sa aduro we aden ede amao ubowura herbal shop pharmacy baby oton aduro bia no wo so ope aduro metfagen capsules ni bi afei janike 442 no so no 87.9 Kumasi na wayase ehwo wayase timi twetwe achi se mu ye wo ya afei no se wonum na eboa for menstrual pains no na mfaso a obenya se esiesio ema wo ye obasima ema bebre ubon se eyi ana nsuo bi eguno na nase keka no afi niema bi yifri nase eba na nsan bi gugugu nase ho nom edro metfagen friend say jenike 442 no ebeyi sa ha we nyina na yeden e di efront minua mai so person yo obasima dia edro jenike 442 no eno ana eboa yenua moma eyi ha obia na ha omo ewo nipaduanum e di efri ho nti so bo wura heba shop no pharmacy minua ba o so ope jenike 442 na wasa to metfagen no ebeboa wie pa e di aka ho ye numbers no e 0248 88 50 40 0248 88 50 40 so friend no na engage no afre 0244 18 32 30 0244
0244 18 32 30 eno eye number say didi juma e wo yaso e yenti bibiala won tiase mo mo hwe TV ne number no TV no so betimi afa radio fo no ana yabobo number no e de a kyerem afei pakum capsules bema wayemre e wo mpam bema wo no yiri hia untimi nye wasede se bema wo ye bema na wo hweme obema ni mu ayemre ahodin nim de se wo yiri no wasuso mu atwetwe amawa na eye edura ya to ne din se pakum capsules e ma bema obema no mu yedu eye kese ma e ma osisi mu ye den wo no yiri hia utimi eye adwuma yi pa na mema na mo mema afonfon no mesro so ye bema na wo hweme wutie mi na so obema afon enam yade bi a wonum eye pakum na fa ven capsules 87.9 Kumasi ven capsules no ene pakum no ebeboa ama obema no emu ayedu kama ede amount na sa dro ven capsules no so no ni dwumadi edi ni se de odwonso a obre a wontimi ndwunso yi wo dwunso mu hawo ene enam eyade obema no mu fimfim emu hyehyew wo dwunso moja ven capsules no make amfo ede amount eboye prostate ho eban ti bema bia na wo timi nka wo sa hawo ni bi no to ven capsules vi eni eno so be siesio ebema obema no how bia wo mu bia no emu hyehye odwunso moja no ebetu na se esa aboa yenua mo man ti oba so edu ven capsules 87.9 Kumasi obekwa akopɛ biato nipa rocket for yade aba nei eboa etu yade ase edifri nipaduanum sɛde amanfo edi yenuro hu adanse no ɛya na bro adwen ene ntiase so mesrɛw enuro ya maka ho asɛm nyinaa no sɛ upɛ biato a herbal shop pharmacy ene ba bibiala yeton aduro bia onsa ebeka bi Kumasi ano so wo de wani ekyerɛ ɛyɛ Corinac or Ashtown Fred Mens Blessed Required Samdora omu ewo keu Pidank ewo emrom dani heba emrom PFA Tafo New Road Ahme ono so ewo eye Asafo Yellow and Orange ewo Amukom Sunyan Mose Pharmacy Green Light Senti 87.9 Kumasi omo ewo Sunyan Doman Ukro Maske heba Newborn Chemicals Rezion Dr. Clement omo ewo Brekum Tachima Efafodjo ana Becky Franks Kentampo Eduanaba Tamari PK Gombila Koforidua Gapson Benoff Pharmacy ana ohene nana Adukrom Cynthia Ochre so menya except the Lord ho abesam suhum tonike Kepko Sono Penaheba My Know That Self Sankotex Busi Pharmacy ana Aseda Pharmacy Taprade AA Mensa Christ the Answer Se Charles Ben York ana Takwa Unique heba ana fe uwas abibiduro efie okwa wonsa beka beni bagi Akoma FM 87.9 Kumasi yo Kumasi alaba no ye ne pani siko sika fie no ne dinhwe ho ya ayaresabia timetun safro se bra yade bia ha obia na fa bra ho ye behwe number na ebiem enie 0248 50 40 0248 50 40 ana ba kono so ye 0244 18 32 and afi 30 0244 18 32 30 inti mame me de me kasa no besi anya me ya Akoma FM 87.9 Kumasi be ma so dia ko Rocket Clinic Limited akache ne mom no area Great Gift Back Clinic and Laboratory Services Grace Gift ya mame Grace board was me catch say ya diabetes say prostate cancer prostate enlargement awo and awo fibroid stroke diabetes hypertension hepatitis A B C and D typhoid fever malaria ulcer so ya mame Grace board wana wo mokasa ma no but na se na wo se de mo si chechire nro ni mu a wotimi hu se Great Gift Back na kede ya de bia nkoho ensan ema efie biem Kumasi wo Shim School Junction wo Shim man from Barakasi Road and crime ni wachi mota petroleum bungalow ehwan ye wo adawro ma men se bre fa ya de 87.9 Kumasi 0543 32 00 0543 Agria Waterfalls Drilling Enterprise. Yen na ye tu ensu papa no na ye wo machine a eye pabne na ye tu nsu auto say yes ye chef ye ne aba wasase ne so abetu nsu papa pa ama wo efi say ye gina hwa ne ehunu ba bia e say ye tu nsu
papa na ye de ma wo frɛ ye na ye ne uni nkomo na ye metu nsupa emfa ma wo eno nti eye Waterfalls Drilling Enterprise onua Akoma FM 87.9 Kumasi eya ma Waterfalls into nsuo ne ma wo mo obaro new site oni na ya bi eba clinic ene wa bronsa kromo dweso frɛ 0246 0246 57 Carrosic Ventures the Sahara Mission in Chicapso Saba. Senemu yare pa dia na usan Zahara ho dia na mesra hu na mesewo mesra obi wo house me ja me girlfriend me ja me yere me ja me kunu na wanya na mu yare da bi o we mu mi nu nyina mo totobi na mo nonnom na nemu yare pa dia hera basa awe ebetu ase e de amamo sa pepepe e na Zahara man capsule memedro me sese ma na ni siesie abre no totobi no kunu na wonnom na mfanye wankasa ho adwuma emfa na chi wate nkase waye mmere enti me fa na chi da bi memedro ye ne de aba pebi nanom hindi herbal mixture malaria na ha wo typhoid na ha wo ye draba obi se malaria so mako ano hye e kan wa na wuwu mesro no hindi ni bi eno nti bomodi anama monsa enka enupa Carrosic Ventures Akofava Zahara Mission in the capsule Zahara man capsules and a hindi herbal mixture Dr. Moa onyame onshiraw okansi drug line heba pharmacy ne chemical shop biamo ubenya Dr. Amua enupa yi be friend 0246 34 83 0246 34 eye fetus bamboo toilet fetus dia yi yenhia wanke yawu mesraw omo se omo sika ntumi ntopade no fetus aba tobi nefa obobo ne kama na wo de ahye ho enu ano no because ayi bia ni wa e ba be ha wase ho wo wie so a wo de to ayi ni ma water closet no furu na ko e sa di dwa e na aba e ma na mo ya akwadwofo no emesre mo kope fetus ne tonton na abenya sika emu oduro sa pepepe enunti fetus de eye kama ye ni akase ye de mpampuro ibi na ye harsh chemical bia enimu ebema wo infection enunti ene kotubi enkran na wo na wo pebi etu akoton asanse ne fetus ne ton ene wo so frɛ 030 222 48 43 222 48 43 and 0550 000 Akoma FM 87.9 050 Ye fetus ewo enkran block B612/8 ata Nkpakwashi LP North Industrial Area 3P garlic mixture 3P edra garlic womu yamfa IBM machines IBM ye garlic ne ye de aye nti edi wo moja ne mu afurusane ye e de amawo ma wo pressure na ekofom kama na wo sugar level ne de ya fa so 3P adoma da so edupa na eton ne ho no bra ne betobi na nya ho aduma masisi masisi frame ya na oye audio wose ako nyame ya adomu a ene me de amasa ewa sika ebeba bi beko school ni bi me de be ba mpa wosuma no pai ma wo mo de bai masi nyame shra din komo no wose mako 3P ya na bua mi o 3P eno ana masisi me no wa ha maye me ho aye di kama wo gina wo donation bi a metim be bua no na me se masisi lia meso bi abro na me ya me ma me kra masi ntia masi uwa mame de sese utirimu ya ode because o mame ba ko pe yes I love you ma ya dog 83p wo benya bi
ubenya bi ho pharmacy shop bia 3p egu ho enti ka wo ho na bra beji 3p pharmacy 3p garlic pressure massage to wardrobe friends 0248 87.9 0248 and not Dr. Mafo fertility able center ehona ye kwaje emma wo mo ho efe doctor say emma no wa hyeda aboa wo mo anugu ne aso ye ho enti no an se wo so wukunu nsa na ade na duru ho na waka che ne se doctor mesro ye pema a wo mo ho efe ne so mugu ase ye ha o de be ma wo fala o de be ma wo easy wo so wo bentumi na entumi na nte doctor say fa ne bra ye ni nsu ba wo ho ye ni mbonsam ba wo ho fa ba ne bra no won nante afa ne bra obema na nante ampa nyi doctor chinye atosu stress Akoma FM 87.9 Dr. Mafo fertility able center bomodi an efre Dr. Mafo 0244 41 10 99 0244 41 10 Akoma 87.9 FM senen so emame ebia na won so wo problem a enei ahye so yenua ba yi de Lizzy was mako na ahye me so na nenso me ba ye chese me be kan ye kra be me nya ma ye me ho aye me makoma mu ato no efi se sa highway ehye bi so amako bi so ho akomfo ebi tumi dwene ana ka akra bobi ebi tumi dwene ana abodam eti se wo ba ha se yi ne ye baka bi ne ye nya bi tu ye hofo ana no ano nti fa wo de bra ye wa ha fa wo de ne bra ene be ma na yi oba na dwane agya no na bra ne bo ne bo hu so ko ba bi ya ntumi fa ne kwadwuma wo de dru ha enti se wo ye be ma so ye opa wo sofo bi na edi wawu malam bi na edi wawu ana be ma bi na asisi oba bi na asisi won san wo de fa wasam ne fa bra ye betena so ne yaka ama so dua ba ma friends wo ba na wo yira kwan ya production line no Fresh 020 39 33 582 582 and now 055 260 15 29 055 260 15 29 no and I am in makeup some ono na ye me makeup e free juada de kwesi fiada no wasa ya ma me rig e de ashaka na me de abaye program yi amamoni age asolve crop problems and nti enei se wo pe short long se de osi penny bia rivon bia no mamodi ase obe fresh is Akoma FM 87.9 155 776 0249 155 776 Master Sports Stadium on Unity Oil in edition mo Josie ba kope ono energy me man style da so abrebia no wonu ani dia wose me schedule da benada side kosi efiada anti ma Josie mpam woni emenyina na on fama Josie fashion e wokumase bom so when it meets me the sport in a D and mo Fred Josie I was 0243 433 465 Akoma FM 87.9 Kumasi Nana yebi nana papa media maintain ho asem da akonfo ne nye na maami we de odamu soronko oye oba time papa na wote nsuo ho a oye adwuma enti ne hu ni asem maintain ho asem da enti wo so da na adwuna obi ni wa ba beda obi abowudua obi ije wukunu obi ije woyere enuma bi wo hunhum a wo da wo nte ase ka ho bra konfo ye bi papa o wa aguna saman sika na wontu ompeso obetua e pa cho fa kodan no o kuma se aguna saman wo befa ka wo edum anase Akoma FM 87.9 Kumasi 0243 13 45 35 0243 45 and our WhatsApp no e was 0557 66 75 10 Mede Maa Akos program no e friend Akoma mu nsam juada e de kosi ye efiada for wasambra ye ntra so ne ye nkana asodwe emra ye betwa ye ho aba ye be kwa homa ne so ye 0322498035 0322498036 Akoma FM 87.9 Kumasi Pastor Kubi
me chia wa wie to ka bi nso ka no ono aneko me ofa no ho ekofa aka ne den e ba enti kan de hye ne nsa on na yusu ka no anapo we na nwimbre nti so sole na se be kwa adwuma e na ode me kwa adwuma onye de me kwa adwuma asa ja nwimbre na asa me fam de na yeden abafie etere na me sole na se ba tan me ya de na me nya nwie ya osan ma mfo ente ma nya ntem on de me brofu no watwa fam so na okọ na me nam fam na me kwa adwuma na one ne mpenafo etete ka adwuma na omuji akoniaba nti ye de koto mpanyifo anim ye kan bia ye se awaresem na asem akoda din awaresem na asem akoda din me oso bome me ko na mama ne ho na makobo na mama amane ne mama anya sem pepa bia nkan kire me o san didi ba taka na se me ye dede me fa me dede nko ne nua ba ko ye fun Elijah oso le gida se obebome e ma ne nua ketewa na ono so di akire no e be twi me se riri e wo matiko anadwo be 12 o'clock e pam me fifi ho na me siu mate nti obo me sam de omoko me de boy no ko fensen police station mo mama e fensen police fensen medical form se me fan ko hospital ese maybe ye me ya no my den ahwe me na me ko ye nti me ko ye no eni prane do aboy ni sie me ne ko kire ne mama na mama pa ma cho se osere me ala mama me fan ko police station ni bium na we de ya waresem na mama ne pa ma cho na me ti ase na me wo ho otofon bi mama a na me yusu nti fon na me yusu no Imagine with ya. Yakwa over the Sonafe, Yani Afrefo, Enkodi Enkomo, 0322498035, 0322498036, 0322498037. At the end, and I want you the first stories and net ya de buy and home. Within the baby Afrefree. Yo, imagine I am quay. Akoma FM 87.9 Kumasi. Akwara ma bua ni school nyame fere bebre enye dogo ma babu. Na mi ya ba no so me fere mo ni die ma mi so no de fene. Mo kana wa ye ni ya be ma ni fine. Bibi a te son fa ni san kan bia. So na me ya to me ye ya. That's it. Nyame ensha papa pa we din ba bia afefe. Mini aba ko sha ba fabi. Ofa kwata papa be. Mini aba ma so wa santema pon ku fi ase no tankuti. Mini aba ma me ma no obegafo adwuma papa adwuma dia mu di so ye nipa me fa ko ye so na me tia ku fi ase manyina. Akoma 87.9 Kumasi. E wo mu se na no ode. Ne mum ne wo kan wo hwe se wo bedi so na wa ye ni ye. Sebi ye nyina ye chechire nyina ni ebu ofu na so do be kan ye no. Na obubu ye nyina yakoma. Me de me so ne se wo ba. Anda so ni na so ni pani be ba. Ana na busuafo be ba aba be ka ho. Na me se di mi aba ne kan no. No fa ni san she kasa bia so mu oba bi. Sebi wo ye be ma. Ni de ne be ka wo be bo yire ana so be bo ba wo ne tie. Bi de bia ne kasa so obufu a o ma me yo ba, uni aba o yo ba. No akoma kwa kogono. Obi di tia aba be ta tie de bia. 87.9 Kumasi. Wo ye be ma na o ye sa. Emu akwanya se nyina so. Eti se be ma na so be ba mini aba na no de de. Na mo efia do ba enyenye be hu asem oba de kana mini aba no so. Na di ne ho yaw. Ebuza se sa na de koda be eno ya na ade se ikoye. Bi do ka se nyami se go mo jade wan ye ni o. Se anu ankwa sa de ko be ma kwa se na kanisa. Eti eni aba won ko samle bi no mo ntrati. Ya akola no so abamu no obenya ne me asetuna pa me da se mini aba papa bi. So me da se papa power for kwata. Sister Gifty Tennessee was say love you all. We love you too, Sister Gifty. Yanko Akoma FM 87.9 Kumasi. 032249. Akoma FM 87.9 Kumasi. We didn't get free. Mbacho me de Thomas because of we akwa. First ina mo ye no. Ma me no aya de pa aya de. Ena be ma no so. Wanka wakasa yinti ama obia se mo so ka bia akofom. Nti e bon pa ye so be ba na mo di bia 2 years. Na ye hu se di be se alcohol. Mo ya de de mo ye pa Damas. Yame ensha papa we dey baby afrefre. Ma the phone am happy ade me ka so fira boguja. Ma we dey me fa chu we dey mini aba ma no akwa no na adwuru mu da onim kasa. Mini aba no obo ne dey but onim kasa pa onim kasa. Ba ye he dey mi nyam pa fia da do ba ba de ka no.
ɛhɔ no na ne yɛhu deɛ bɛka ma meda wase so meda wase paa wodi ne baabi afrɛfiri Maa Akos good afternoon pa chami diane Joel awam ledu ahima kokoben first case mente na baba kasa uko ni dia ni wumpa nyamisra no because obon ho modern na mo be ma ko nya no otu se be ma na no de baba o se be je tu no pa cha me de ni se ma ko mo sunde di achiri na mo yen se se be achiri o ku se de o kan ya no na de sam type for ni bi ho no nti mo ni mo mama ni di achiri pa ni na ko mo san for de mo tumi ye nyame ka mo no gba pa mo bo nyame so enka ye ho pa menua be ma let us say odi ne baby a free odi hello odi ne baby a free hello yes me patron kasa first case na me kabi adija akola no ko school adija no ikule papa te kuto jo onje na amanfo na jama no yo munya sa mo munya me mati ndi jo mo mo njo mo mawai odi ne baby a free friend me board me ka sa free I ma bema no wa chese ofisi wa kasa ye ba ta kakakakara na mfose mbi ha no ene mo de yesa no nti nya kasa pa ya kasa pa meda se papa menua bema nyame nsha ye college ne enyina da nyame nsha obi a sister gift Tennessee o say na no fiata want to me anhwe ne de nti afei na wahwe nti ono so makama Cecilia Boatia akua ye ne akase maame merci the osuma no anope obai sister gift Tennessee sister gift onyame nsha papa enfama ama sewa yeda se nyame eya adoma ochina eyeda fofra nyame ase ahyehye akoma mu nsem ye ba no ani den so ye ba ne den so sanse ye si afi we mu de ye fani agro wo ye oba na wonya responsible a ye bedu dwuma be ma wonya responsible ye bedu dwuma ye dia ne se asomdwe beba fie ni atumi ahwe nkora ni na kama na awade ayede na asomdwe atumi aba na obi aho atono obi aho to na amako meni mabedwafo akasa tenten ni nyina ebefiri wonti nyame ya atomo ochina ebehia na mom onso fa wo ha ne bra na yentina so emma Akoma dansiona yet mediatina all day. Akoma dansiona yet mediatina all